so ka mfanaka le last week o ntse eme bana ba babedi ne kopa le njwetse ke re ke kana lona ntse le sa implement change ke tlo bua jwale ka taxi driver jwale jwale ke bua jwale ka taxi driver ke kgathalo re ke live ke bua jwale ka taxi driver because bile ba right name by calling I'm a taxi driver a ke tlo le rerela mona every day ka change bele tlo dula a ke le bitsa a le tlo etsa ntho ya a ke kgathalle le kana la tsamaya kopa ke phete ke bua jwale ka taxi driver ke kgathalle le a tsamaya ka pa jwang a ke tlo ema mona for the whole day ke mentse ke le route for next andizuyenza lonto lalikela ngikwatela batha emang ntotse ke le rutang tsona le di etsang le di isa kae Satan wa ntse le sa eme pele wa ne le sa eme pele ba tsamaya wa ne ntse le sa eme le ngetsa statla a ke tlo la le kelang kwatela a ke tlo ema mona bentse ke le ruta le qetile be le sa implement e tla ba ke statla mo se tla ba ke ema ke senya nako ya ka a tla ba ke senya nako ya ka tla ba ke na le nako ya bapala why ke sang ke tšhelete lona le nna ke bapale ka lona ke tshwane le baruti bana ba jang batho straight fela ba sa ba kgathalle wa ke sa yetse le nna ke je tšhelete ya lona fela qete be ke sa le kgathalle I'm not going to do that. I get to my money every day. Ben take ki ruta ka change. Or resonte re change re etse jong den bertotile. Ska bantsha Facebook o nke live ke batla live. Ska bantsha. Once le ditse fatshe batjha. We are not going to do that. I'm an out teacher. Now, hona le nako e o rutang. O ruta, bo bana nako ya test. Ke nnete ntate Mohuti. This time, the teaching re tlo di implement. Una le mosadi e monna e murile. Amumura wa moputha wa ka mona. Monna ya mumura ene ntate modimo bless monna eo ho ja ntate o nna le ke be re shara monelo ke mo sherele because murile mosadi wa hae wa poho ya kenang ke re ke mona e ke morutang you know what is painful ntate a ke support taba re basadi ba murwe mare kana go tsene ka re you know what's on this woman o tla honna o mfumana ka office ba le fitla ke bua le o njwetsa re monna wa yo mo shapile ho etsalang ga mpontsha re monna ya mo shapile ke be ke re ke kopa founela monna ha founela monna then monna wa tla ha ke na monna nna ne se ke nkile site la mosadi ke fira re monna o ke satane o wrong in ha ba ke na ntate matsotso monna o dula fatshe ampha story le nna ka kutwa re yona mosadi ka mura ka hamur smarneta re khotal government ya rona re dumele re le mura kore ka kutwa re yena monna mosadi kore ka ke fumana ke mmotsa ke re why ke le ruta dintho tsena le qete be le sa di phele malbolona
So I'm just wasting my time. That is why lelwana ka ramatlolong. That is why lelwana ka di family tsa lona, because dintho tsotlhe tse ke di ruta mona di dinkele hlooho. Muranang bazalwane. If I let change muranang phelang ka stress bang frustrated ebile ke dile le lona. Nna ke re tla ne re kopane ha le tla mona le tlo mpha tšhelete. Ke le tshela ka metsi le wele fatshe le khutle le lo phela nonsense malapeng. Sama phela nonsense ba sa batle go change tswalang pele ebile le modimo tshilo jwala ba itshila fatsa ba tswele pele ka o itshila fatsa ba etsang go loka ba tswele pele ka o loka. We need to change, and I keep preaching fela change because ke bapala. We need to change. Mesebetsi ya rona re change, mesebetsi malapeng re change the personality. Ba bang bana ba batla murana mona ba ka ntho mamjale fa sa mle tshepang. Tshepang re batla ipolaya because mamjale fa mo frustrate. Ka ke botsa tshepang o batla ipolaya ka ire mothusi. Hamors. Ke motho wa ipola nene ana tlo tshepang kwa le sotho re tlo mo tla fihla jwang kwa le sotho ana mmosa re tla ke go hesha ya mane tla bo le sotho kwa ka ke re polai go kgathalle ka ke motho ka re polai go kgathalle ke le ruta change every day o sokoloa mamello le rato ke le ruta tsona ka ofela if le sa di implement murana itsa ke bitsa mamzalfa ke ba lla ba le babedi ke sa thaze ke ba shebile ba lla di satan tsa ba ikaketse di satan tsa ba loki tsa ba ikaketse ba tsamang kereke every day bile ba nsevang a ke tlo ruta ka change be le sa implement ha le tetile bentse le tla kerekeng ha le tetile le fihla malapeng a lona bentse le di gamorso tse sotlang ka banna ba lona tse sotlang ka basadi ba lona ba sebedisa manganga mesebetsing next. We change this year. Re sebetsana le change. And if let's say utlwe ka scripture, re tla ikenya ka fire. Ka nkane. Nna ke le emetse. Tlo le kene le lwana fela tle le bona. Ha monna wa kena ke supporta monna. Ha mosadi ha satane le monna ke supporta mosadi. A ke tlo bapala le lona hleng. Nna ke tlo bapala le lona tlo change ka nkane. Ra le kereke tsa baruti ka mona ka tropo ba ka le thabela bile ba bang ba ntse ba ile ba ka le thabela bile batho ba tsong kerekeng tsa ka ba hlomphuwa haholo ha o fihla bile wa sebeletsa kerekeng moo ya tsamaya ba tsamaya ya ambang ka le thabela fihla bo jwetso re ntho kgolo. We are going to change. We are going to change. We are going to change. We are going to change kankane. Re tlo phela ka khotso, re tlo hlompha banna ba rona, re tlo hlompha, re tlo rata basadi ba rona, re tlo ikokobeletsa batswadi ba rona. We are going to do dintho tseo. Kankane, we are going to respect the bosses tsa rona. Ha re sa tlola re ba pholoso bana ba sa mameleng, ba ba ikaketse ba tsamang dikereke ba sa mameleng lentswe la ntate Modimo. Guys, yang kerekeng di teng. Kereke ga gaulane teng tropong kereke ya Masekwane teng kereke ya mang sama Nigeria di teng sama yang ambang a tsamang o soka tsamang a ke le kopa bo mang ba implementing change le ditse kaofela a le ntlola mphe ba salang jalo tshore ke leader e swaka e weak I'm a leader e swaka e swaka le ba tsa ke ba bitsa ba tsa ba dutse fatshe ka ntse le tlo etsang kereke mo ana ke khathalela ba ka ba re ke be se ka dila ke ba fo ke batho ba Facebook hle le ba jwetse we are going to change. We are going to change. For the sake of our malapeng, we are going to change. We apply it, we implement it. Like I implement and Moruti ene ya ka ne ke tlhalositse ke mothola a reactor
Nix a tlose ke react. Le mo fa dijo ka train, nix a mo fe dijo ka train, nix a dire nix. Ne ke mo fa dijo fela so. So ka Friday, ke be ke tla ke mo roma ke re antele dish ne le tray. Ne a ikgethela. So be ke mo fa tsone gone Friday seo be ke mo fa tsone late. So ka le surprised. Aba re mo nna jo e yone e tlhoka video straight. O tla change monna ke a swile a re tlhoka video A re tlhokola a maketse ntate Moruti because a se ntho e ke tlwaetseng ho e dira. And then ke kopa ho qala during this weekend. Monday ha ne re fihla ntlong re fihlile ka bo past 6 to 7. So le hore motho re dulang le ne mo jareteng e be le for o strike le motho wa ka a re koloi e eme mo tseleng. So e be le for ge motho ka motsa for wa kgona ho hita mona ene le ya pele koloi e ntse ema plekeng A1. So e be le for ge motho ka ba re wa kgona ho hita mo. So motho re dulang le na ba re mo mothong wa ka for nka se ke gate mo stupung sa lona. So motho ka ba motsa for na ha o batla go gata ile eng o dirile eng mo. So sa batlong go se gata ha ka dira nix re tswa mo. La bobedi e be le for motho ka before an lata tiro ka ile for o beya disk ya bobedi mo koloing a declare for Stevie Gate o tlo scray because se ba sukudisitse tshwantse ba ba scrayle ka December so se be se ba sukudise. So la bobedi ha etsa o declare for Stevie Gate tshwantse se o beya disk ka nako e ya bobedi. Then late ha tlo a lata ka bo past 6 ka greya ba mo romella ntho Stevie Gate seo abanna as diratlar so man o stoti ka la bobedi a declare for go thola re tloeletsa bo di Steve Gate bo eng di powerful re a re dule change mona re tla khutlela ho tseno ka nako e nngwe. Okay so e be lo re he ka Thursday o roma monna hore a lo reka tray le dish mara mo jwetse ke tsa eng a ka mo jwetsa ntate Moruti because le mone ke batla ho di reka teng ho no kwalwa ka 12 so go bulwa ka 2 so nna ke mo file fela tšhelete ka go ontlele dish wa bona dish le bentse ntate Moruti a bantsa a collecta tšhelete ka yona ba re e be ke re e botla le tray a ba go okay a batla le John ha ka mo tlhalosetsa nix ha tsebe ke tsa eng le o mpotsa ha mpotsa for na o tlo dira eng ka John bese ke di reka ke monna tšhelete ge a batla le John then bosigumbo ka ile for o bonela ke se ke mtlisetsa metsi a maketse fraye ha e yona e tlhoka video straight e tlhoka video so e be le re la bone ha no o re ha re batla ho change na go re change Saturday o tlo re testa ke a dira ntho ya sa exa e batleng ene a itseng for ha ke e batla but ka ke sa react because usually ha ka dira ntho ele for o a itse for ha ke e batla ke ne ke mlele ka ipeko lisantho ke ne ke react because ke ntho a itseng a se ntho a sumulang go e hutla so ke ntho a itse mara after more instead of ke react ka se ke dutse lena ke communicate lene but it's a communication age since o tshintshile ho jwang ka tlo ho sona ho peaceful ntate Moruti le dintwa tsele ha re sa di dira le dintwa tsele ho peaceful o peaceful o peaceful o peaceful ke ona ntho e ke lwanela thank you khaitsele ka modimo o bless ke a bona taba tsa o dingata because batho ba bangata God bless you hle but who peacefully ka tlo wena o feel jwang wena no ke feel ke le relieved ntate Moruti ka re le wait ele ene imtirile ha e sa le yo se thogile ena bona mo tle jwang yes ene ka re moshimanyana o mo go tsang le bollo o motle man since o chinchile Miskat wena no itlo change wa sa ema kana go ntse ke re batho ba ema Nentse ke beela ngwana hantle tate Moruti ke kopa tshwarelo. Okay Miskat Tate Moruti na Sunday ke la ema ke re ka re sele ke approachang ka tleo ka yona mora wa hae mora wa ka high right ke bona high right and then Sunday re bile re ne ke itse re lwana so ka la bobedi Sunday a ke tswa kereke be ke gawana le ena le Monday la bobedi be ke mo kopa a tle re tlo bua a ba dula fatshe ke mo botsa gona Sunday tsele ke bileng le ena ka yona ke buile hampe na ke gone go kopa tshwarelo then o batla ke re bue jwang tshwanetse re communicate jwang a ba re mama ha wa bua hampe mare ke nana ke nna ke reactile so be ke mo bolela hore from now on ha ke bua le wena ke kopa o if ha ke right o mpolela hore mama ska bua jwalo re buisane re communicate re gone ho utlwana and then aba kopa tshwarelo le nna be ke kopa tshwarelo from la bobedi every day ha tsoa o seng mama o hantle
le ha robala mama robala hantle o ntso le sharp O ke qala bona ho re le etsa. sharp o qala o etsa ntate ka mora change how is the relationship ya o le ngwana no ke a e hantle haholo ntate moruti re kgona ke bona le open ka dintho tse ngata e le ntho ana sa e etse le ntho ana sa etse ha ke ka mo botsa le yena na o sharp o tla ba a tenile fela a tsamaya mare nou tjena ke bona a kgona ho bua o kgona le o tla wena o fihla o botse mama a o sharp mpotse na ke sharp ke robetse hantle mara bazalwane a mpitse bo baby jwalo a ntshware bo seledu then a mara tsamaya. bazalwane bona this thing ha re qetile ba sa batlo o testify ka ntho tse so modimo o bless kgaitsedi yaka so much modimo o bless Dumelang ntate moruti. hello baby So ntate moruti nna ke ne ke le motho wa hore like nna le mo ka ne re qabanela ho cleana ka tlung. Ha ke tlameha ke clean ke dula fatshe. So a lot has happened ka re wa tsa keng tla ke change nthong ena na. Itse ha o bua ka change ka ke declare hore pampiring ya ka ke batla ho change. So be ke botsa mo ka ke re mami ever since new year ke jwang a rong khotsofatsa ka ntho tsa ka tlung. O cleana ele o dira everything ele. Ne ke sena le consistency ha o tla dinthong tsa business and everything tla be ke qala something be ke tlwela but now ke a stickela ntate moruti and ke proud to tjho for like ke na le business tsa ka tse ke di etsang just to have extra income. oh kuba a re bua ka business I love you re bua ka change tlo pulana ke a mmona o tatile tse bo bua haholo e o futhumela Dumela ntate moruti. yes pule Kopa ska isa molomong ka ho. Ntate moruti nna a kere ke ne ke na le bothata le boss. ke a o bula Mare jwale ha iso khutli le fin that is why ne ke dutse fatshe. Nna ke changeile ke le one but a ke soka ke kopana le yena o kile wa. That is why ne ke soka ke batla gona ne ke tle but ke a feel gore nna for my side ke rege mare jwale ke batla go bona ke kopana le yena. And then this coming 2 weeks ke tlo ba leafing ha ke tsebe ke tla o bolela bekentse. re eme tate Makgetha Ntate Moruti ka 2020 hane ke fitla ke re ke mona I think it was on June ke sa ke ne 21 mara ntse ke na le yona di-notes tsa ka ha ke ne sonta seo o no ruta ka change ka 2020 ya ka 2020 hane ke fitla mona ke topic e no ruta ka yona that week and ke yona e ne e tsore ke dule victorious tate Makgetha ya Ntate Moruti ke yona ne etsu dule ke ke yona ntho ne etse ke rute because ke ne ke qala utlwa message o jwalo mona since ke ne ke pholoso taba ya change now ke yona ntho ne etse hore ke change go tloa ka nako eo ke ne ke change way back Ntate Moruti and di notes tsa ka tsohle ke hlokometse selemo ke sho o ruta ka change more than 3 times a year di hla trend about hakalo ke topic e rutang ka yona right through the year now there's no way nka rutwang ntho e ngata ha kana Ntate Moruti e bentse ke menqaelo nngwe pheta tate Makgetha or there is no way mo fe mike there is no way nka rutwang ka makgetlo a mangata ngata ha kana na e bentse ke menqaelo nngwe intswetse molemo haka nna ke mothapilang ka peace I've got peace Ka for my tlung ya hao. ya ka haka ha ke na le peace Ntate Moruti ke na le peace bakeng ho nna to myself I've got peace ke na le peace bakeng tsa ka le mosadi wa ka ke na le peace bakeng tsa ka le bana ba ka hele na tlong bona lona ke tla le phoqa le tla fana le fotse le tiste dinoka le le ntho ebile ona le kereka ze sisi khwane now that is when Ntate Moruti se ne ke change khale ha ke lwane nnaka bakeng tsa ka le mofumadi wa ka no we don't ba fight tswana na lwane mai ke bane tate Makgetha I think o qetetse ho lwana ke ka 2018 if not 19 ile go tense ka tlung o soka walla a tmetsa maike pheta ntate wa sala qetela lwana nini ka 20 ene 2018 if not 2019 ile go hwalwanu yena le mama a ke tsebe mama o tswa ka hwalwanuwa ngwana gona walla ke thaba mothudisa o soka kwene o ikoletse ka tlung walla hwalluwa ka ntlo ka 2018 ka 2020 ke a o fihla ke a o change ke re fitla ke re ke nyena Ntate ka Moruti mora change eno ha e sa lo ba le khotso never o ka ba botsa mama Makgetha ona le khotso go na le kgotso haholo Ntate Moruti ke ka go nna ke sa kgoneng go ema Ntate Moruti because o ntšhintšhile nna go ba ke fihle monana ene le ha ke tsamaya ke utlwa bang kgotsa fela o peperana ha ke peperantswe ke dijo ke peperantswa ko hobane ke na le kgotso ka hara lelapa la ka
ho monata le lwane Tjhe, ntate Moruti. baby ha le lwane Ntate Moruti, ebile nna ne ke feel-a hore papa since a la tlohela mosebetsi yo ne ke feel-a hore o tlisa bomanejara ba hae ka mona ka tlung hle o la re tjhika ho ntse tjena wa re tjhika o ahle mara after a tla kerekeng ena hantlentle since a kena mona Ntate Moruti kore ke peace fela ebile le ha re lwana big ke bona hore argument ena ka re e ya ntweng o tla ba etsa joke be re tsheha ka yona kaofela o sena ntwa nix. my god what this is ke yona ntho e ntse ke etsang gore ke lwane ga ntse ke tla ka baeke ntse ke nagana ke re Anna o hlokile peace mare bana le everything yana le alkana monna wa hae Anna ha ba le peace a sana le everything fatlhego sa se so bane ntate Makgetho o bona ntho e ke lwanela mo bazalwane ke etsetsa gore sona nka re emetse dintho tsa rona e ka ba eng kapa eng phaswana ka ntse re di emele environmenteng tse nang le peace couple ke bang ka ona ba teng ka re ke ba teng ona mo e ke bang ka ona ba na le everything ba na le business ba na le eng but there was no peace until ba tla hona there was no peace because again when research change la re ke ra sebetsa ka thata ntate still we are going to be miserable ka ramanyalo a rona le ka the relationship we are going to be very miserable. So I said about dikoloi, we don't have peace because there is no dikoloi kaparisa sebeti, kaparisna ditšhelete kaparisna e. But it is because we are not happy. And that is why there is no peace. So we need to change. Amen. Bondate, once mosadi o a bua haholo tlohon, ke tla mo emisa ka rakereke ka mona ke mo kgalmele straight. Hai baba le rwa ka basadi ba lona ba tlise ngonna tla ke mo emisa ka pela lona na ke ba tshabua ke lona le lona bomme if monna wa a o sukudisa bata tsa makereke mo njwetse monna ka wa nsukudisa wa etsa sela ke ka mo kgalmela ka rakereke ka mona because we need to change the environment tsa rona ho be le khotso ka ra maphelo a rona bona bana ba phela ka ra environment e jwang ona jwang a peaceful and ntate Makgetho wa sebetsa ha sebetsa mosadi o itsebeletsa ntho malapeng but today there is peace in the family ba emetse gore modimo a change maphelo a bona mara ba eme go le jwang ba le peaceful yo nna le tlo ba strong hle ke re yang ke rekeng ka ditropong kapa se se khone mo kapa o theosa tjena hape bana tsamayang Thank you, Ntate Makgetho. Yona le tshintshile ho eng? Ntate Moruti. Ke re bana ba ka. Ntate Moruti, as papa na bua cause re tlile ka lebaka la papa na tlile mona ka 2020. So rona re tlile e ka 2020 e ya felela. Every time re ne re dula re tla laboraro, every laboraro ono reveal deeper things more than Sunday. And le o simphumutseng o na ibua ntho every time. So there was a time ono o bua ka change how it apply in two ways, physically and mentally. So most of the time ono rata go change change how in two ways, it's physical and also mental. Despite motho ka change mo pele mara kelelo ya hae ke yone tshwantse e mo sebetsa because ono ruta ha kelelo o sebeletsa kelelo yo sebeletsa jwang e sa sebetse. So ono ruta hore pele o change kala mo because change kala mo kelelong pele. So ono ruta hore rona batjha especially to have goals. So ene ke le motho e leng hore a ke consistency or sometimes if I say I khathal hore o reng kapa eng a ke khathal but the moment o lampontsha hore ntho tsa rona di bathong ha re tlotla ho ntate modimo a tla thoa a bampha tsona di batho the same people that I say I do not care about will be the same one but ntlisetsa dintho tse ke di batlang at the end of the day. So I have to change my mentality towards people. Yeah, tsamaya bana ba Makgetho le lapa le ke le ratang modimo le bless hai modimo le bless mba ke tsabana ko fela le ene eno ke ne khala ra bua tlonta khumalo wena o khomba ba thwana o bui next fa eno a di break atumela uswaka now we are going to change bazana
ha e ba le hana o change ke tla tlo dula ha hao Ntate Moruti, nna ke lemogile gore le nna ke ne ke na le go react, especially now ke boleng go le ka moradi wa ka ke ne ke na le go create a go na le problem between na le Rethabile. Ke lemogile gore it was Rethabile ke ba ke moradi wa ka. Okay. Ke lemogile gore it was the approach ne o bohale. So le maobane o yentse ntho approach ya ka tlileng mo go nna, it was not nice, but according to nna I ba ke ne ke sa change ke ne ke rata gore Ausi tlhokomela le mantswe hao ke mau se ka tlo bua le nna jwalo, but I didn't do that. I listened to her. Ile a qeta ke re wa tsebe ke ngwanaka, sometimes o shebe the way ha o tla mo gona o bua le nna the approach ya ga kopa o change, and o motho a bohale go betsa bohale ba gago ngwanaka o tlo go bua le nna o bohale ke re o be fatshe hanyane o be fatshe o imamele le wena ha o tlo go bua le nna wa bona gore le nna ke khone go utlwa hantle. You know, she stand there, she just look at me. She say, yes, mommy, and she hugged me. She said, thank you, abankisa mo le rame. mara utlwa ntho tsana le o ntho ngwana a o fa haka Yes, ntate abankisa mo ka ba ka la tsele o buile ka yona hantle akaba ka mo khwekereng ka teng ka ba ke mo stopile ke sa utlwa le gore o ya kae feder ke le ka mo fa chance ke mo mamele o batla goreng, and then ke be ke mo approach nna ke reng ngwana ka o bohale koko o sake hanyane o tlo go bole o change le bone le approach ya hao. She just stand like, yes mommy, and she hugged me and she kissed me on the Jesus bazalwane. God bless you. Matsoso. Ke ena bana ba batla murana tsepa. O mo emele ka ntlo memele gate o mo mure tsepa. Le murane. Ha o fela. Ne bile wena o sebetsa le ka diketlele mo no bobele metsi. Ntate Moruti dintho tsane ke di beile le boteng tsa dintho tse tshwanelang go change go tsona jale nna ka bo madima ba ke dule le family re babedi le ngwanaka, then nna ke motho ya bohale, then nna mo ke tlamileng go change mo ke qadileng pele no go change pele ke tlo tla o tsena tse ding, and then ke qadile pele ka founela ngwana wa ka la ragadi wa ka ene le batho ena ka sa utlwane, then be ke etsa conference call or nna ke qale ho bona pele because ene le nako etelele nna le bona re sa utlwane before ke tla ke tlo change dintho tse bathong ba be ke nang le bona bao e seng family ya ka, but ke implement ntwena pele family ya ka hobane ke qadile bathong bane ba itu ene se le nako etelele Le sa utlwana. Ntate Moruti but ne le batho ne go utlwana thata re qadile gore sa utlwana no ha mme wa ka qeta go hlokwana, then ka ba founela ra bua ka kopa tshwarelo ho bona ba kopa tshwarelo ho nna ya ba iba re ba right ho tloa that day ye re founelana ho se mantsibua re a bua se mantsibua Le a bua jwale. re a bua re a utlwana haholo, then ha ke tla ho nna ntwe ke batlang go change ho nna pele before ke tla ho batho ke motho a buelang modimo Ibile tshepa ka ro mo heletsa. a ke utlwa bohloko ba zalwane but ke motho a emotional hore ke change dintho hore ke emotional because ke a try mara ha ke kgone ke bua jwalo O heletsa. ha ke seng ka e bua jwang tate ke nana o ka ba le motho a kang explain mpomotse a ka explain tshepiso a ka explain nako nngwe ke tla be ke nana ke bua hantle bathong ba bang O tla bonana o bua hantle. yes that only to found out batle bang kuka ka tsena Tshepang. isn't right Tshepang. then Tshepang ema ka motho. Tlokwa. Understand Mam Jalif. O tla tsatsinde. Understand Mam Jalif. Mam Jalif a ke a tseba she's trying sefapana. O bua hantle. Empa le re ka nete voice ai e kentswe ntho empe. Mam Jalif a ska lao le thole pipa mona ya manama.
And then ke tlo kopa modimo a ntuse because ne ke decide batho bana ba leng sensitive the way ke buang ka teng because ke bona ga ba understand jwale e heta nna ke ba suthise but ke sa ba hloya le mametse Mamzalfa bua ntho but ke be distance le bona because I don't understand ona ke saying so ntho a a tla kula tsa mo dula fatshe le mametse a re o na sa decide le hore a etseng a nke a distance and all right because fapa nna ke a tsona Mamzalfa le ke motho a emphasize le ka matsoho a ka emphasize ka matsoho ha ke a kwata mara bona matsoho ke a kwata ke be ke le ka o hlalosa matsoho no coke kapa grip ties mina Papa na go tšhintšhile nna towards offense ke na le Towards? offense ne ke le motho ke nnang offensive ka speed especially concerning ntho tsa kereke ene e ne le bone ba rata go ngata consulting ba itse go ke tlo explode but gona no papa ba bua the way ba buang ka teng ha ke sa explode the way ne ba lebeletse go ke tlo explode ka teng ke setse ke le calm mo e bileng ya no gona no ba setse ba ke tla bua ka mmangwana wa ka for instance o na le a saying e itseng mona ga tsaya nako e telele nna le ena re sa utlwane ka lebaka la Ntate Moruti so ba gona no ga e sa le gore ke change ga ga se le sa thata le ene le gore o swa ga phela yang o swa ga ga ana bophelo dilo tse di yana so ha ke sa le offensive Ntate Moruti o na buile something ka nna papa so ebe yana yang offender very badly ka ba ka react ka entle ke kana ka explode papa ke be ya okay maro chinchile na haholo a sa ba motho offended ka speed papa thank you so much os dineo papa ke nnete Ntate Moruti o bua ka change haholo nna ka nnete side la ka ke se ke tšhintšhile ntho tse ngata le hona jwale ke ready for le hopola ka Ntate Moruti ntho tse o di rutileng kaofela ke tlo di implement hamba dineo for now he ke itulela le ngwana ka re le babedi ne ke na le hore ke mohale fela bo ka nako ngwe ne ke tlabe ke re tsa mo kgametsi a ba sa etse ntho ka nako e ke batlang a etse ke teng mo ne ke lwana mare since Ntate Moruti ntse o ruta ka change ka nnete no ha re sa qabana ho se le monate ke a theoela ha le teng ka tlung ke fumana fietse a khile metsi a pheile ha ona mathata ho tšhentšha mama ha o yentseng ho wena jo o nthusitse ka holo Ntate Moruti o no fila jwang pele a tšhentšha yo ne ke tlalla le mosito le nna ka tlo mo chika le nna Ntate Moruti but o tšhentšhile mama ha haholo Ntate Moruti ho etsa jwang ho entse relationship ya o le yena e be jwang e hantle haholo Ntate Moruti ra utlwana le ka tlung go dula re thabile wow sure wena o tšhentšhile ho eng ho tsona tseo Ntate Moruti a mo ka nna ntjwetsa hore ke etseng ne ke sa etse ka nako eo ne ke etsa ka nako haka wa bona mara ena tsa go etsang ko bakisana a ke re mmayo tla ba buile lena ka tsela e mo kwatisang le yena ba re ke tlo mo bakisa ke tlo etsa ntho e but since approach tšhintšhile everything e tšhintšhile ke proud ka wena hle ngwanaka I love you so much so lanka mmao a emetse stepfather go bole bonate Shaka Zulu Dumelang Ntate Moruti nna Ntate Moruti ke ne ke na le bothata haholo ka tlung ka ntate ne le motho ana dula ha a tsoa fela o tsoa sa batle ho bua le mang kapa mang go fihlella mohlomong ntho e tla etsa 2 days e be le nna ke a mo joina re buisane ka tlung for 2 days bo 2 days Ntate mo isa le bekeng kaofela sa bua so Ntate Moruti e ne nkimela haholo e ne nkimela o fihlella ha ntse ke tla kerekeng dithuto tsa ho di ntse di nthusa ona le mohlaono re ga ka hore re batla o tseba bothata ba motho go baneng a le jwalo be ke dula le ena fatshe ke mmotsa gona bothata ba hae ke eng ntho e ke tshwantseng ke lokise ka tlung e tla etsang gore ha tswa ska tswa a le jwalo
re ne re dutse ntate moruti re shebeletse TV ya ba ke a mmotsa ona hantle ntate wa hao ha tla hlokala ho no etsahalang o ile a lla haholo ntate moruti haholo a re ke yona ntho e dulang e motlisa bohloko every day ho fihlella no ntate moruti le wa bona this lady na dula le motho ya lemetseng jwang ena ya qetile ha o qetile no sa mothusi instead no metsa no motitibetsa lo feta Allah holo ntate moruti na dutse sofeng ena ke dutse mane be ke tloa ho yena ke fihla ke motshwara ba fihla a be a hloya ha esubeng o lile nako e telele ho tloa ka nako ke mo bolella ke re ntate wa hao if ntate modimana batla ho ga se ka hlokala ka mantsa entse ga se ka hlokahala o tloa tsatsing lena ke kopa o kwale page eo ntho engwe le engwe re na ke ya mosebetsing o tla ka yena ka tlong re tlo bua ka yona re batla solution nthong eo a ntate moruti hona jwale ka nnete ho hantle haholo fela haholo ntate moruti so a o tswa ka modimo bless haholo I'm blessed I'll bless it monna hao modimo o bless haholo sefapane ke proud to ka wena yo dumelang ntate moruti ha ka ntsha tshepisi fela ya makuleng le nna ke tlo leboha di-teachings tsa ntate moruti ka nnete a sale ke kena kereke mo Victorious since 2020 ke ne ke le mothonyana o bohalenyana mare di-teachings tsa hao ka bone bo 2020 2021 no bua ka bo stubbornness le gore o motho o yang ha o le motho so ke bone gore since ke kena kereke mo ka nnete le ko mosebetsing ke se ke sheba dintho fela tjena le ha batho ba le ka ho provoke ha ke sa nna provoke so ke se sheba dintho fela tje le bana ha ba le bohale ka tlung ba omana ke ba sheba fela tjena bona self ba tla ba fihla bang ha ka ba re sorry mama ke a leboha ntate modimo bless a go ya batho ba ba holo hlongwanaka a go ye wa tla to matho a holo ka mo Mmela ntate moruti. Dumela moratu. Ntate moruti nna ke leboha di-teaching tsa gago. Nna ke motho bohale mokgwa ka tlung. Le rasa ntate le rasa. Ke mme fela ya senang ntate ke setse le bana ene ba banana ba stoutu ba nkopisang hlooho. Ene ka nako nngwe ha ke kwatile ke ba nkwatisitse ke be ke le gobane ha ke sana le matla a wa gore mohlomong ka ba tshwara ka ba etsang le yena eno wa setlolwana le yena o tshiki fela jwalo empa ntho am qetang ka yona o rata kereke ha ke kwatile ke itse ho yena a etse ntho ba sa etse ka nako eo like today ha ke batla ho tla kerekeng o tshaba ho tla ho nna mpotsa gona ke tla mo palamisa ke thola fela ke ga ke na tšhelete e tla ga ke bona gore nako e seile ke mo tshwarele ke re itukise re tsamaye re kerekeng o motho a bohale wena ke motho a bohale kore ke na le mosito o itseng ha ke batle hape motho a nkwatisa nkgono wa o jwang ka bohale o bohale haholo ntate moruti e o etsa ntho nna ne ke sa kgone o tolerate bohale ba ne ke react la opela ona le timana itseng bana le lona le se halefele batswadi a hopola la opela go tsara ke ba di le bukeng ya ba Efes chapter 5 o thewa ka verse from verse 22 mo ireng lona ba sa di le kokobeletse bana ba lona e be ya e be re banna ba kokobeletse ba rate basadi ba bona e be re le lona bana le hlomphe batswadi ba lona now bonang tsela eo re buang le bana ba rona ka yona e creator e creator ngwana no slowly sena se etsa jwang se react so hona jwala o so change ba lembo ha ke tshintshile ntate moruti o tshintshile ntate moruti o tshintshile o tshintshile ka nnete ke tshintshile ntate moruti a ke re ha ntse re bolella dintho o bua ka wena o go la tshwarela bomang le bomang le rona re tshwanetse re adopte tshwarelo eo yes since le a tshintshile ho jwang jwale ho monate ntate moruti ho monate ba re jwale wena ke nyetsa gore o be manganga
tsebe ntate moruti. o tlo change le wena Eh, please o tlo tshwanela go change because ke nkgono wa hao ya and the problem ko re now ke ena ya le phela sa makri o tlo tshwanela ska mo frustrate nkgono wa hao aging a leng go yona tshwantse le na phele ka khotso and ko ena tshwantse o mo thuso eda khotso ye please baby give me a hug lo phela le na tlene thank you baby akubatle nkgono wa tshware ke stress ka baka la Dumela ntate moruti. dumela morati wa ka Ntate moruti le nna ke motho a ntse a tshwana le mme Esther ka lapeng ntate Kgalana tlhokale ke nna le bana le ditloholo. Hona le se seng se ne ke tle le sona mona sa moshanyana. Ka ele la boraro. Ke a hopola, Ke ne ke dula ke moomanya mare since ka mora dithuto tse tsa hao di ile tsa kena kelellong ya ka ene di nsebeleditse haholo le mo ho baka di nsebeleditse o sale ebile o ile ho mme wa hae jwale ha o sa se tshintshile le yena ha wa mo etsa next this time o tshintshile wena ha le yena a kokobela hoba le nna ne ke rasa o no rasa le baka e ne ntse ke rasa mare hona jwale ba tshintshile ho nka o jwetsa ntate moruti itse ha ba etsa dinyeise tsa bone tse ditjhelete tse tsa bone ke a ntjwetsa re mama ke tlo lokisa ntlo e pele e wela o ntsa lokisa ntlo ha ke lotle mbazana e bani la utlo wa ke lwana ske ka o leleka ke tshwana le motswadi tsamayang mare ke a o sheba wa tsamaya kapa ha ke ka bona o tswa ka heke o tsamaya ke tlokwa ska ba re mamela haholo rena batswadi ba go kgathalo ka na tsamaya ai re mene tlokwang sheba wa tsamaya sa bosirias yo ntate o lokisa ntlo ngwana hao no ha o lo hantle wa ntšhentšha ebile o nkisa kwana a mare bazalwane la bana mare tšhentšhe bohlokwa kakang modimo o bless hlamistat god bless you thank you so much Dumelang ntate moruti. Dumelang. Ntate moruti nna ke tlo bua ka business mare ke utlwe re ska re bua ka yona. a re tlele di business no Re bukibu. e twa tla ma change ha business re tla di bona bye Dumelang ntate moruti. no change Ntate moruti ne ke rasa thata ke lwana le kgatwa bana ba bua le nna ke bua rofo le bone mare no ya sa le ntate moruti a re ruta ka change ke tšhintšhile thata ele ebile ba na le go nterega ba nseba ba re mama a sa lwana fandaga ke tšhintšhile thata ntate moruti le baebile o itse re bale lentswe la ntate modimo le baebile a ke itlhakutlong ke dula ntse ke bala ba kae ba teng ba tla ntate o ba o seba ba nse mama a sa lwana fandaga ne ke dula ke ba rasetsa ao mare ho jwang since o tšhintšhile no ke kutlwane to ba na le go tlela ba nsunela mare mamelang bazalwane ba dula le stele kgatlong a ba sa tsamaya ronto ba go tshameka bana ba tsamaiswa ke mme a le rata ntate yo o na le ntho o na le monna ntate moruti ne ke mo rumolola hela a ba mpolela ke tla tloga ke roga kana no be ke rokana roga kana mare no a ke kutlwane tona la ke sa tle kereke ke ena re ema o tsamaye kerekeng ka moraro o tšhentšhe ntate moruti mare bazalwane utlwang no o se le sutkonyana sutkonyana le jwang mare go monate go monatela kgatlong ntate moruti my god bazalwane god bless you Miss Katabona god bless you Dumelang. Nna ne ke lwana ke le motho a bohale le baneng ba ka eno a monyane wa 11 years. Ntate wa ka e la re ka lwana maobane ke wena ha o no ile wa mare hene e la ga o lwanne maobane mare e la ga ke nagana ntho tse go rutang tsona ntho ka e bua le nna ga motloeng ha nweletse motloeng le breita ona nwele motloeng ka go ba le dumastulo kutla ngwana ka monyana ga
a tse ba o mpitsa mama mama wa bona papa jwale ha o thutse bona o robetse ha o yana tse buang ka ba ntse le lwanne no Mar Mamelang, this is very powerful. Mara Guys, nna haka. this is very powerful. O bolelwa ke ngwana wa bokae wa 11 years. o 11 A re? a go ledi o mpitsa mama mama wa bona go ho jana na bu nka ba Ho jana bua. mara nna ba ntse ba ke gaka nka lwana no ga lwana kapo ka mantswe kapo ka pele ne re lwana ka matsogo no tsa re sa lwana ka matsogo Le pele ne fihla matsogo. e na fihla le pele Le morana. re lwana mpa no ha e sa le ngruti ore ke change ke metsetseng la a fumane dintho batho ba so sebetsa a fumane di-job a ke sa misetsa ntho ka matsogo ke nka skimbordo se senyane a le mong ke a misetsa ke utlwa ntate mong a re hai o se le lekgolo thuso a tometse ba lekgolo be ke a re monna o ke lekgowa ke a misetsa ga tsheya se senyane a ke re selekane yena a iwane ke re a re jwale ya gae kae ba phelo ya gae kae ke a ke o mongwe a ke nna ke batle a re hele moruti wa le le ruta hantle ke re ya mosadi wa gago a tlo ba hantle Mar Mamelang bazalang. Mama a re monna wa hae ke yana mo kgothaletseng gore a tle kerekeng ya na tloileng. Why? Because monna o bona change mosading. O tloa mama le yena ore a re ngwana ke a re mama hoja o no ntse arabisana le papa nka be le lwana le no. Mara bona o robetse because ha wa mo arabisa. ke tšhitšhile mara nna ga ka ke re ke motho a gale kwa ba lemo tse 40 lenyalo nna ke motho a lwananeng tate empa a ke kwate ntho e tseo tse jwala di kene ka gonna di a ke tsebela a ke dinke ya di kene ko ga lwana kapa ga omana ga bisana ha di kene honna 1 2 3 ke lokisa lapa la ka le beshapo le monna ka beshapo re tshe ha ona letsatsi di tla bella dikela so ka re tshe haka ga tshe nna ke lokisa la ke lokisa self ka bonna Yes girl. Yes girl. Yes girl. Yes girl. Yes man. Oh Shaka Zulu. Ade Mohodi. Amnate ke a dumedisa ba salona kaofela. Hey. Ma ka nnete ho bua nnete. Ko ha se ga tlwella ko bona go ditse kaofela ge tshi. Mara nnete yona e sale. Ha hona kereke fika pa moruti a tshwanela. Hayo. Ke tlile ka ga kereke na ka 2012. Iso be ntate moruti eno a pholositsweng. Yena a pholositsweng. Wa bona eo? Yena a pholositsweng. Jwa nnete. Ene so bie. Kore nnete yona ke batla e bue. Hobane ha o hloka le yena le tjena. Hona le dintho tse tla tsama di more. Batho a ba hloka hore a ka thuswa because e se mo thuswa batho hore o fumana batho ba ka mo fang ntho ye ka gona halang hore a gone go tsitsa nthonya a ska tloa nthonya le nyona man. Wow. Nna ke fihle ka ga kerekena ke sa tsebe go bala Bible. Go ke ya pele. Ke sa tsebe go bala Bible le ke bitsa bana ba dikolo ke ba fa di 200 ke re mbale ke phetle fela tjena ke re mballe ke batla mo ngotse modimo fela. A tse di nya ke na taba le tso. Mo ngotse modimo fela ke kae? Ba re ke mo. Ke re ya ba fa 200. Ke re ke batla namo. Ene Bible ya ka e kwalwe since ke pholosa ka ga ke. Ha ke bona Bible e kwalwa because ha ke e kwala ke bone ka ke kwala setswalle sa ka le ntate Modimo. Yo. Ka baka la ntho e le nngwe ka baka la ntate. Ka baka la ntate. Ntho ya pele ke fitlile mona 2012 ke hana ho tla ke jwetswa ke ntate Modimo straight nna ke tseba voice ya ntate Modimo a bua le nna ke jwetswa ke yena re e ya ha November ka be gale mo ntse go bua ka ena ho ntse thu o hata batho o etsang o ba shebisa kwa ka a eno na ke etseng ka eo ka Modimo a ka ke a o tseba ke o nghodisitse because le heso ha ne ke hodisa ne ke tswa ke nggono
le ha nne ke hola ha nne nka ka etsa phoso ka o manyana ka go bua nthonyana engwe mothong ye mong ke ne ke tshwara ke hlogo and ha ne ke tshwara ke hlogo khona ka ona mpotsage na o kopile tshwarelo ke re a ga khuma makope tshwarelo ha ne ke khuba go kopa tshwarelo e le fora hloyiwe now ke tseba voice ya ntate modimo hana bua le nna but le kana ko yona hana ga ke tlemo ka nnete so papa ke dira ka hana ke ne ke ketele wa ke motho a ithekisa tsa ntho tsena tsa mamati tsena tse kena ntho fatshe mona mamati mona tse thiba metsi ke ne ke ketele ke re go kolente ke ne ke bone se ke tswa ka mkhuku ka makse ke tsitswa ke memo ka ma mo bua sa le ka kwa memo a sa ntate ntho tsa se tsa hao ke re yole ka ke tabu mo ke ho kae mo ka tloa ho tloa ha ka mone nda ka ke mathalebelo e ne ka ke a baleha ke a fefulwa ne ka ke a fefulwa now ke batla ho kgaola ditaba tseno ka perenyana taba ya ka e thata ke hore ke ya enga because enga e ntseng ke na le yona ke enga yana before apholoswa le mona le hana ka a rera lentswe a rera lentswe a ba le baisa ke ne ke baisa jwalo fela le ka kelelong yaka la ke bua le motho nna ne ke baisa jwalo fela ntho ngwe le ngwe le ngwe a etsang ha ona ntho a etsang e nka ka reng ka nnete yena e nhlola straight ayo ayo ntho ngwe le ngwe a etsang ke lelekisa go ke etse hobane hona le lengolo la ke ka le ruta a re e bamba etsisi ba lentswe le se ke la thabela fela ho ema mona a ba re le tlatlala mona ho sa bona le batlana le mo le tlo thola thuso teng a ke sa le teng lona ba phuthe wa ka e bamba etsisi una bua ntho eno ke ha ke tla ithuta hore monana ha ona morena Jesu a ntsang ba lo ba bedimo nna ho aka e ke mona ke tlo tsana ke metsise ke tlo tsana ke metsise ha ke dutse ntlomane ke re tsatsi lena ha ke kerekeng moya wa modimo o fitla go tsatsi lena ho lo bua nna e ya kerekeng moya wa modimo wa ntate modimo o fitla ho lo bua nna mane e seng ntate a wa hao yane ho lo bua nna ema ke be ke nyolo wa mane ke ntse ke le mkina ke le ba ganta ke ditjena ke be ke itenehele ke ipotse potso hona why ne ba ke tsamana ntate modimo wa mokana bathe bophelo ba ka bo sa change now ke hlalohantse bothata bo teng ke ba go ke tshwana le ntate ya because ke nkile mehato ya hae ke tsamaya mantsa tsa mateng nna ka mpa ho bua mo buang teng tsamaya mantsa ene ke rata yenka yana ha ya ka ma ke yona ke tsamang ka yona ya yena pholoso yena ke tla e bona yena aje ke tla e bona ke atla ho yo ke ntse ke tla ke kopa go se ka ja nako fela ke ntse ke tla ha ke tlo e tshintshana gore tsena hanthe ke kena le sebantse na se moya ke ripitsa le fatse ntateno ha a re ke pholositswe lona ba fihla mona le tsebone ke le jwang lona le tsebe nix lona le ntseba o retsa ke le nonse modimo ke ya qala eo ntate Matsotsi ke re ndo mo be ka nako tseno ntate ya shara tsene di o tseba tse o di tsosa fatshe ntate ya shara tse o di tsosa fatshe Makgethe wa ntse bona ke le jwang yo ona ke tlo ona re dia shaka no tshwara mosadi etse he wena hai asaka ke ka o sireletsa wena o se mo bitsa mpa mata tse mo kutukela ka 2012 2014 15 kana go tsoka ka mkhukhu ni jwa tse mo kutu le mmaka o tlhokala a tseba go no le jwang wena o kene ke re kene ne nna ke ne 2011 tata Modi ke ntse ke le kwa ke ntse le ka kwa ke le jwa sure ne ke la shaga ya ke la ba ka tlwella nna ntate Modimo ile a nthusa ba ra nthuse damage se tshosa that is why ke forced and change
tshenyeho se le tshosang because of time. Mela ntate moruti. Nna ntate moruti nkare ke tla re ke ne ke sa utlwane sentle le mmangwane wa ka. Mmangwane wa ka o dula ko gae. Ko gae mme wa ka o hlokaetse. Ke ena fela a dulang ka gare ga ntlo ga mama wa ka. Ona sa batle ga re ya la ka ba re tshwara. Ha re sebeletse nakong fela ka sepeti. La re tshwara eng ana sa batle. Ke ne ke mo kwatetse ke sa buile ena ntate moruti. Mmangwane wa hao. Mmangwane wa Le dula le ena ka tlung. Ha re dule ka tlung. O dula ha ena ke dula ha ka. Okay. Ntate moruti batho ba mpolela ba re a o hletse mo bona mangwane wa hao ka bona mangwane wa hao ke sono jwa wa kula sore ke matso ha ona motho a mohlatswetsang ha ona motho a irang ke ne ho sena ntho e ntasha mo go yana bantu o nang kutlise bohloko haholo ne ha ntate moruti a ntse re ruta hore a ke le tšhentšheng bana ba ka o ne ho na le ntho ya hore ke re man ntate moruti o re tšhentšha mare ha gona tlhasinyane e ka re motho wa e utlwa ke re ntate modume ke kopa o nthuse ya ka ntate moruti a na itse ka ga lapa la gago o ne le khonenyana e o e dirang for o kgone go rapela mo go yone khone eo Altratloth ke beya mo khoneng ya ntate moruti ke dula ke rapela mo gone khone eo no yana ka Sontaga ha ntate moruti a re tšhentšhe ka Mantaga ha ke tsoga mo mošong frugo ke tsamaya ke go mamane wa ka ha ke tla mo go mamane wa ka go tsena ga ka ela mo kgorong ke tle ka re mamane a kutlwe a nkaraba ke betswa ke letswalo ke re e ka ba o le ka e ka ba go diragetseng ka ena ha ke tsena ke mo kry-a dutse mo godimo ga bete ha dutse mo godimo ga bete wa lla a re ka ba ke wena gompieno o tle go tla mo go nna ke re ntate mo godimo ba bane gore go tile gore re tšhentšhe ke mo tsaya ke eng o shota eng a ke re ga gompieno yana ke re ke tle go tlhatswa digagte le mare nka se kgone goba sesati se le go dula mo go nna ka Saterdaga ke re ke tlatla go thusa go tlhatswa digagtene tseo la bobedi ke ha ke tla go gene ke tla ke beya metsi ke mo tsenya mo bateng ke mo tlhapisa ha ke tsa go mo tlhapisa ke mo direla motogo a re ha e mare go kula teng ha ke kule mara ha ke je sentle ke mo direla motogo a na motogo ke tsamaya ke ya go gona ke tla go gona ke tla ke tsa shelter ke na ka yone 30 rand ke mo tsaya ke mo tsenya mo taxi ke mo isa tleliniking ha ke tla go tleliniki go bote bonnete o na le nako e telele a sa tšhe ke bua le yena re bua le ene ke la boraro ntate moruti ngwana ka next door ha mfounela o re mangwane wa gago a go o tle ka speed mo go yene ke be ke itla mo go yena ha ke tla mo go yena mangwane wa gago o letse a sa ga go ba tsamao bane ka mogong ana a lla ka teng o simila go bona motlhola o ya lo ebile o hotile ka freitaga be ke ya ko gena ke itla ko gene ka bona ene o ile a re a kopa moshimanyana ka next door for a founele bana ba gage ha founele bana ba gage ka bana a bolella bana ba gage ka freitaga mantsiwa ke kry-a di-call tse tswa mo go ngwana wa gage wa moshimanyana ke tshedi ke re tshedisitswe wa ngwanyana ke tshedi ntate moruti bana bao ba bua le nna ga monate ba mpotsa maphelo re busana ga monate ba re go utlwile for o ne o ile ko ke nkgono wa bone o ne o ile ko nkgono wa rona ke re ene ile ko nkgono wa lona ntate moruti freitaga seo ka mollo wa ka o hela mantsiba ka bo 80 ka tshiretse se a mfounela a go go kenyeditsa tšhelete kana ka 150 mo accountong ya gago bona bana ba ntate moruti ka ke etsa ke le go reka mollo ka yona a go bala ke laitile ka teng ga ntlo ya ka ntate moruti so malla bana ba tsana no re change powerful jwang modimo bless mama thank you so much Miss Kat dumela ntate moruti nna ntate moruti ne ke le motho a bohale ka tlung bohale ba ka bo betswa ke ntho ke leng ka iphela ka ga lapela le ntate ona jwale no tsere ona santsa a khutlile ka khola 3 years back mara la na re mpheti jo ne ke re di sheba ka microwave nthengo le ngola ka re mphemetsi ke tlono be ke re firiji ke ano tobetsa o no metsi kutlo antina bonnete ke nana for le tšhelete ke la ntima tšhelete na ko tele jwa mare o ke tsama ke reka motho November ka 2011 ka mane bonnete ke nkine ne ke fitla ka mane ka kerekeng ke no jwala ke tsuba sinifi mone na ntuba ke lello ke ferekane ke le motho a rata ntwa ke le mo ferefere mara sense ke kena ke reke ka mane ya ba ke le bala ka sinifi ya ba ke le bala ka bojwala ka salwa na le ntatemo jwale le no tjela la santsa hodile ke ra e mone no wa ntela sentse re tsofetse tjena jwa ba santsa la tsang go ma ntho engwe le ngwe o na le bana ba ho ke bana ba hodile motho wa modimo
mare no se se sa ntate moruta go ruta ka 12 ha fitla lena ha chisa fela oma ha o mphe metsi ke tlo hlapa matsoho pelo ngwe re ha o lo hlapa ka batho ka moreng be ke ema ke nka baoskobo ke fihla ke tshela ke mo fa metsi a hlape matsoho a dule fatshe ha qeta he o tla ka moreng a hlobola ha qeta he a ye ka shaba nga hlapa tata o hlapa be ke re wa so tlo hlape matsoho before o yetsa o hlapa motho wa modimo a ra kutla ke la ka tsafela ha ka ba wena ka mpha metsi ke hlape ke go ke thanki go tloa mo ntete mo ka moreng ntwe a hle mo na go fa tšhelete ngata hore yo hey bazalwane re kgona le o seta le dintho re ha re tlo di etsa go lepeng re sa sete o na ntima tšhelete ke sa selo tšhelete monono tsang ka yona gante monono tsa kwatla tšhelete na sa batong ba bakela gore ga ke bo mamela ke bo batle wa ntina bazalwane mare le mamelang di thing powerful jwang o no sa mo mamele ena sa o fi tšhelete a sa pi tšhelete a ntima tšhelete a ntima ke re jwale e khone la se ke gola sasa ke no ba ge ngwaneso mare bonnete go tete morutang go tentho ntho ngwe le ngwe re ha ngoma ke yetse ka yena lo se ngwa nsuna hle mara yo thongwe le ngwe e fane ka lapeng la ka ntete moruti le bana ba kgona mo hlompha jwale bana ba sa mo hlompe ka nakwane ba re wa ntlhekefetsa bana ba bona nakwana pele jwale nna sefatlho sa ka se jwa bona ke te bohlomphetse re lwana ene o no sa hlotse le jwale e le ntho yana ka e tenegang fela re ke monagana a mare no she ha ntate a ke tate moholo le nkgono yo wa ntsusa le o sendete motho oma ke nako o lebetse kereke mare bazalwane a tsamaya le lo dula fatshe ka fela khubane bona monna ha ikena mo support-a ya mo phushetsa go tla kerekeng because of time because it's a tshebeletso of protection I'm going to do a service of protection. Ha o bala buka ya Marena Bobedi chapter 4 verse 8. When you study the book of 2 Kings chapter 4 verse 8. Chapter 4 verse 8 ya Marena Bobedi. 2 Kings chapter 4 verse 8. Modimo sebediste mosadi wa Shuneme ho hlokomela mo profeta. God used a Shunammite woman to take care of the prophet of God. Niyandiva seni. Nchebeng Modimo sebediste mang mosadi wa Shuneme ho hlokomela mo profeta. God used a Shunammite woman to take care of the prophet of God. And therefore the Bible says, mosadi mo profeta a profeta bophelong ba mosadi wa Shuneme. The prophet prophesied upon the life of a Shunammite woman. Tiqebile. Ke kopa o iphetha. Ngicela uyiphinda. Modimo o sebedise mosadi wa Shuneme. God used a Shunammite woman to take care of his prophet. Then, Modimo, and after that, God used a prophet to prophesy upon the life of a Shunammite woman. Does it make sense? Ebenge kutiko up. Jesus, amen. There was no God. It was a human against human. Book ya Marena pele chapter 17. 1 Kings chapter 17. Verse number 8. Verse 8. If I'm not mistaken. Elijah is sent to Zarephath.
wa mohlolohadi. To be taken care of by a widow. Nyandiva. Elijah is being sent to Zarephath, to a human being. Elijah prophesied upon the food of this woman. Nalapho nakhona ebengekho uThixo bingumuntu emntwini. Ebengumntu emntwini. Nimamele saints. Nibona ezinto zi-operate kanjani. Joseph Egypt. Went to Egypt. God wants to take care of him. But he's sending him to a human being. Aze ayosebenzela umuntu apha eEgypt. Hayi ukuthi asebenzele uThixo. Kodwa asebenzele umuntu. Umuntu. That Joseph is working for. Wathanda uJoseph. He even hired Joseph, and Joseph lived a lavish life. Again, there was no God. Nakhonapho uThixo ebengekho. Kodwa ibingumuntu emntwini. Osiyezulu. Mudimu. He wants to take care of Joseph. Kodwa akakwazi ukunakekela uJoseph ngokwakhe. Kodwa uyamthatha umise eYiphuta. So that Joseph can be employed by a person. That person, not uNkulunkulu, hire Joseph. And this particular person that employed Joseph made Joseph to live a lavish life. That is taking care of Joseph, but it's a human being. Jacob is wrestling against the angel. Efuna intsikelelo. Thinking ecinga ukuthi blessing intsikelelo iza kumenza ukuthi angasebenzeli mntu. Hayi. But asa blessitswe ke lenyoloi. Esesikelelekile ke. He had to go to Laban's house. Be employed by Laban. Now Jacob is employed by Laban. But there is a blessing that is rested. That is directly from God. Because he was wrestling against God. God blessed Jacob. But blessing kodwa lo ntsikelelo kange iyenze ukuthi uThixo anakekele uYakob. Jacob had to go to Laban's house ayosebenza, having a blessing that has rested upon him. But he had to work again. Laban, Jacob achieved so much. He made had so many herds. Kangasifumane kuThixo. Kodwa usifumene emntwini. Esebenzela umuntu. Hayi Nkosi, if we can know these things. If only we can know these things. When you go back to your workplace, you are not going to summon your bosses by name that they are dogs or Satans.
unotshe a kgathale gore ke jwang regardless how it is. somebody o tla re moruti November Omunye umuntu uzawuthi Dr. but November, boss ya ka ke satano sele my boss is naughty and silly. ka bomadimabe Ngelishwa ke. modimo uNkulunkulu ga romela Jakobo ha Labane when God sent Jacob to Laban's modimo house, na tseba God gore knew Labane ke tsotsi that Laban is a thief. yentseng botsotsi several times A thug that was a thug for numerous a yentseng times, botsotsi several times o Jakobo who made Jacob steal many times. But that thug, modimo ke a itshepetse bophelo ba Jakobo God entrusted that thug for the life of Jacob. mothong again Umuntu emntwini kaphinde. jwale ke a qetela I'm about to conclude now. basadi ba sa nyalwa Women that are not married, mameleng ke a le qetella listen attentively to this le one. basadi bohle ba bolaileng banna ba batlang ho thola ba bangata And all women who assassinated their husbands, listen to this go one. motseng ena le mamela ha monate ke a lona Nimamele ke le mphumutse ngokuba yiyenu. mme yone a hlokalletsweng ke bara a ba le dingwetsi tse pedi hana ke mang Naomi ke Naomi a hlokalletsweng ke dingwetsi I mean ke bara then ngwetsi tse pedi tsa re di a tsamaya le yena ye nngwe e be gutla pulang le mamele Nimamele ke le pulane. ngwetsi ye nngwe yona re nna ke tsamaya le wena when Naomi a gutlela motseng wa habo When Naomi went to the place where she was born, na tsamaya le ngwetsi ya hae she was walking with her bride. ba kena ka ra motse ba futsanehile They entered where they were born poor. ngwetsi The bride e sena mosadi e sena monna that did not have a husband, ya mofutsana the poor bride, o siana this woman ya sena monna that does not have a husband, modimo God ke a mo preparela monna ya bitswang Boaz prepared a man called Boaz, monna ya neng a le successful a man that was successful, a neng a na le masimo that had herds. mosadi ena This woman, ngwetsi ena this woman, o na tswa hoseng ebevuka ekuseni, ke mang ke Naomi ke Ruth Ruth, o na tswa hoseng ebevuka ekuseni, a tsamaya ka mora batho ba sebeletsang Boaz ehamba emva kwabantu abasebenzela uBoaz. until Boaz Kanti uBoaz ambona wambona, amrata wamthanda, amosebeletsa wamsebenzela, amonyala and therefore Boaz married her. Ruth Ruth o nyetswe ke Boaz le hopola was married to Boaz. modimo ha a batla ho tjhentjha bophelo ba Ruth God, when he wanted to change the life of Ruth, ha tla ka boyena kangaze ngokwakhe, modimo ha tla batla ho tjhentjha bophelo ba mosadi kangasuka ezulwini aze azoguqula impilo yalo mfazi. batho kopanise batho But he made two people to collide. modimo God a sebedisa ntho Boaz wasebenzisa ho uBoaz tjhentjha bophelo ba Ruth to change the life of Ruth. Ruth served Boaz Served there Boaz. was no God again Ebengekho uNkulunkulu. motho Ibingumuntu emntwini kaphinde. bophelo ba hao Your life, wena you. ha ona mohlang o tlo bona modimo e le part ya bophelo ba hao There is no time you are going to see God as part of your until you life understand until you do Bophelo ba understand rona that our bo lives tjhentjhwa ke batho are being changed by people. motho Umuntu emntwini kaphinde. mamelang Listen, re hloka batho we need people maphelong a rona empilweni zethu. no God o tlo mmona ha ona modimo o tlo mmonang Akekho uThixo ozombona. next ha ona modimo o tlo mmonang Akekho uThixo siza but kumbona. motho Kodwa sizawubona umuntu. now when Paul Ha Paulos a bua bukeng ya ba Efes
spoke in the book of Ephesians, chapter 22. chapter 22. A re lona basadi, He said, you women, ikokobeletseng banna ba lona. humble yourself for your husband. Paul, Paulo, o re aligna. he was actually aligning us Jwalo ka koloi, like a car. e na le ho isiwa alignment-eng, It can be taken to hore e alignment tsebe ho tsamaya hantle. so that it can Now, go buka well. ya Baefese, The book of Ephesians, e bontsha hore re tshwantse re fite batho bana jwang. it showcases on how we need to fit ourselves for these people. Enkosi. Buka ya Baefese, The book of Ephesians, chapter 5 verse 22. chapter 5 verse 22. If I get wrong, Masalwane. If I'm not mistaken, E re lona basadi, it says you women, ikokobeletseng banna ba lona. humble yourselves for your husband. Modimo God wa tseba knows. ha re ikokobeletseng monna wa hao. When he says that you should humble yourself for your husband, Modimo God o na tseba knew boikokobetso bono your bo tla etsa re humbleness monna hao a o sune lerameng a o fe tjhelete. is going to make your husband to kiss you on your cheek and give you money. Wazile. Mamela mbo God will provide. Mamelani nina ke abo God will provide. Ntshebe mbo God will provide. Banza ra modimo o tla O mfela. tla ala le batho le no emetse God will provide. Ha sebetse jwalo. O ditsa o botsa ditseng pela hao. Enkosi. Motho. Motho. Emntwini. Bo God will provide. Ha ona batho ba bileng di Satan jwalo ka ba pholoso. Lona basadi, you women, kokobeletseng banna ba lona. Humble yourself for your Jwale husband. Paulo se mone wa nqeta. UPaul uyangqiba Ha ke re apho. kokobeletseng morena Jesu. He does not say humble yourself for Christ, Are banna ba lona. but rather your Ha re husband. kokobeletseng baruti ba lona. He does not say humble yourself for your pastors, Ha re kokobeletseng banna ba lona. but rather your husband. O ipheta. Cela uyiphinda. Ha re kokobeletseng banna ba lona. Mape bane ha wa bitse tswa o tlo ikokobeletsa nna mona tlokwa. Mapepani, you are not summoned to humble yourself for Pastor Buka November. ba Efesa bika bikokobetso hore le kokobeletse rona baruti. Le re bitse bodedi. The book of Ephesians does not speak that you should humble yourself for your pastors. Ausi My sister, nna le bitse tswa o tlo ikokobeletsa nna. you are not called to humble yourself for Nna le Pastor motho o November. kgolo wa mo tseba. Kuba. So, Manje, ha ona mo Bible e reng akho aphi iBhayibhile di kokobeletse rona. humble yourself for pastors. Le nna Even ha I ke batle boikokobetso ba hao. I don't want your humbleness, Ba ke batla hlompho ya hao fela. but I want your respect. Respect me as your leader, Dihloniphe, but not to As your leader. ikokobeletse nna. not to humble Bible- yourself for Bible e re le le kokobeletsa banna ba lona. Jwale ntho e leng tena ka ha le fihla ho nna ya date. Santse ke tla le fothola ka hlaka ka seeto santse re ya date. Ya date. Le tshego. Le tshego. Le tawalang o tswa tawa. Ha sa tawa haholo. Ha ke tsebe. O ka mosadi wa o ka e wena mosadi wa letawa ntho ena o ke a bona o jwala bontse bo selletse mading ha sa no after ke mokgalbetse a le mahlo a se le a butawa ko re la sa nwa jwala se bile ka re butawa fire mamelang ya mamelani ke. Bible e re iBhayibhile ithi le kokobeletse banna ba lona. humble yourself for your husband. Jwale nna he I then ke re ka ha le na banna mare le na le boyfriend you don't have a husband, but you do have because boyfriend. so choose to ba le boyfriend Because you chose to have a e le boyfriend. monna you are forced to respect the motho Therefore, you are forced to Because humble wena yourself for that o tlitse particular monna, person. o tlitse monna bophelong. Because you brought forth a husband on your life. Ba tsama boikokobetso ke tlo bo rera ha bohloko I'm going to preach a lot about ha humbleness. bohloko ke tlo rera boikokobetso hore o tlo sa hlahla le mpatla kerekeng ena if o le poho dipoho kaofela the Red Bull of the
ha le tlo ba rege kerekeng ya. All the Red Bulls, I'll tlo ba right mo. Ane ke bua nnete, a ke bue leshano. O bona ne ke re once mosadi wa hao a ka tla ho nna kapa monna wa hao a tla ho nna re tate moruti monna wa ka kapa mosadi wa ka one disrespect o bua tjena, I'm not going to take your side. Ke kopa go hle go jwe tsona jwale. Nna ha se nna eo. Humble yourselves for your husband. And the Bible says, even you, husbands, love your wives. You see, you are not married. I'm going to aid you. Don't marry a wife that entices you, yet you do not love that woman. Because when you can marry a person that you love certain things about, and I didn't know to will alignment there. About it, and then about what about lose figure of one detail, since it will since. Didn't it? Thinking that. Kiazole regulation. Okay, Musadiana Nakule Akinam, okay. And then Akula will become a rappel. Abagain, okay. Okay. Okay, so hi. Okay, hi. Okay. Huh? Limme wa ona mo rapella mme o etsa body a e fokotseile balo ba ise ba utlwitse again hallelujah mona ke di gotlisa di bono di kefe ke di etsa di a gotla le a dutseng pele hao le o ka rae mashabela kwana ke tsa ka tse ntho le fitlele le China mo now ke a kwa Bible e re banna. The Bible says, men, you must love your wife. When you choose a partner, for you to not fail the principle of God, you choose the person that you love. Women that are going to search for Boaz. If you do not want to fail the principle of God, don't go for a man that you are going to disrespect tomorrow. And you do. Because sometimes because you are taking them because you have specific things that are enticing about this particular person. Now, when you take a husband, when you choose a husband that you are not going to respect tomorrow, and they do this, a person will choose a drunkard. And then the person will say, how am I going to respect this particular person, yet he is a drunkard? Don't choose a man of which you are going to fail the principle of God or the word of God with cards. The Bible says we should love our wives. Come on, Joma. You men who want wives, make sure when you choose a man, how a woman, choose a because Bapazamisabo. How
le dintsi di tsumoile jalo tlo nana ke ntate mo a tlo re maebopetsietse etsa choose motho yo tlo mo ratela dintsi di tshepogile because botle bona se ba mannete ka dinako tse dingwe because le wikitsena di ke tsa theola di mahlooho tla bona moriri ka reng ke motho robetse pele no me hospital ha ana family ba mo isetsang dikama o shebe meriri ena e patile bohlasa re kwa leng ke a tsamaya qetile manje now mamele bana maka timameleni ke bantwana bami bible bere iBhayibheli lithi lona banna le rate basadi ba lona you husband you should love your wife e bere lona bana and it says you children e bere le hlomphe mmao le ntatao le mmao you should respect your le parents hlomphe mmao le ntatao e re le hlomphe ntatao le mmao. You should respect both your parents. And the Bible says, and you therefore you will be successful. And you will have longevity. Now here's the thing I'm about to close. Nancy, I'm about to close. When it speaks of humbleness to women, it says in every aspect, you should humble yourself. Though he's a drunkard or committing infidelities, because you chose him, therefore be humble to your husband. To your put. And therefore submit to him. Because I'm going to tell you something. Children, the Bible says we should respect both our parents. And speak of people that are employed. And it even says you slaves, you should humble and submit to your bosses. Respect them. Be fair. Respect them. And work for them like you are working for the king. It says so. Work for them and respect them like you are working for now, Jesus. Here's the thing, Nancy. We did not consider this thing. Why? Because in our mind, since God will provide. Since we are a type of human beings, that says like God will provide. November. I had this thing will provide. Not knowing how God works. Know principally under there is nothing there is nothing that God does. I'm excited to be principal here. Dr. November did not know this principle. Because in his mind, will provide. A person that is even the person that is watching me on Facebook, God will provide. People that have the intuition that God will provide. All of them, they are heathens and they are Satan. Bolusif. Pepego. Bolusif. How can you let me know what God will provide? Kapasebelets and Mutu was what God will provide, but what God will provide, Kidi Hamor Son Sebeti. Listen, look on Hakina. Swagger ear. Come hold us on CP. Thank you, Jesus. Cancel everything. But why am I saying God will provide? Kidi Satan, Batella Bembabona, Batella di Bosso Sabona. He have more so than I say. Some of us have Mangabo. Because we play Lord God will provide, and answer Mudimu Santa provided. When Joseph at Kenya, Egypt, Mudimuna provide. When Joseph and Akopa you are Pharaoh, Mudimuna provide.
Amen. If Joseph and another provision, not about emitting nonsense. When Jacob went to Haran and collided with Laban, God provided. God had provided already. When Jacob, Jacob sebeletsa Labani, and then Joseph sebeletsa Pharaoh. Mudimuna provided. That one in the provision. Nothing. Honosna young way up. And I about do more. Ustabo no musebeting. How can tell the boss of town and God will provide. So how do you until the Huta Luko Beleta Bimbalo. Let me go deeper. Man sins at Dr. November. Laban. Ulapan. Mudimu Musebet says a waiting room. uNkulunkulu umsebenzise njengeroom for Jacob yokumela. Le hoja Jacob anatlo una company ya hae maru for solanga ina kweni so ka ifihla maru ile sebetsa Labane. For the specific time ebesebenzela uLabani for this thing that God wanted to provide for Jacob for. But Joseph it was permanently a worker for the rest of her life. Indaba yakhe was permanent that he is going to be a worker for the rest of his life. Joseph, ibile mosebeletsi for the rest of his life. But Jacob yana inile a worker for the rest of his life. Jacob was not going to become a worker for the rest of his life. Even if you've got your own mind to company how. You want to have a company. Even if you want to have your own money. Even if you want to have a way of generating your own money. You need to serve him wholeheartedly because God he sent Jacob to Laban. That is why there were times whereby Laban and Jacob separated. Because Jacob was not going to work permanently at Laban's house. But meanwhile, he is employed at Laban's house. He's supposed to submit and work for Laban wholeheartedly. And be loyal. And be faithful. And be faithful to Laban. I did it. DNC. The late PV. The late PV. God knew forever. That Dr. November is not going to work for him permanently. But Dr. November submitted to him wholeheartedly. And he did everything, even those ones he was not hired for. Until God knew that he is going to move Dr. November to another specific place. Are we still together? So even if you have your own mind, you have a mind of starting a business, but you want to work. Be faithful for your boss. Be faithful, be faithful. Why? Blessing so that is from God. Blessing of God. It rested upon Jacob. Though Laban wanted to cheat him, but blessing and favor rested upon him. Men, love your wife. Let not your wife to cry because of you. Let not the wounds that are there in the heart of your wife be caused by why? You. Why? Because God,
has entrusted that particular person. Let me go deeper. Manzinze Dr. November. When Efa atla, When Modimo a mo tlisa, when God brought Modimo ne sa tlise Efa for yena jwalo ka Modimo. God was not bringing Eve for himself as God. Efa o tlisitswe for Adama. But Eve was brought for Adam. Ka mantswe a mang, In other words, Efa o bewe boikarabelo ba Adama. Eve was the responsibility of Adam. Now Adama ha e hlokomela Efa, When he was taking care of o Eve, etsa response o thusa Modimo. he is therefore aiding God. O etsa ntho ene tshwantse e tswa ke Modimo, mara this time Modimo o itshepetse yena. He is doing what God was supposed to do, but this time God is entrusting him for his duty. As a man, when you take care ka mosadi wa hao, Now, nakekela umfazi o bapala wakho. role ya Modimo. You are playing the Mosadi role wa of hao. God to your And wife. Modimo And o God, tlo o tshepela ho hlokomela mosadi wa he hao. is going to entrust you to And take o care of tlo your fa wife. tjhelete. And he's going O to tlo provide you with blessa. money. He's going to Wa bless botsa bo you. Mseleko. Go ask Mseleko enkosi. Le mo dumedise le mo fe number tsa hao. Rethebo shate. Hayi. Banna ba step tsa mo ba sheba ba hlonolofetse jwa. Bafutsana ke bana ba kolokotjang le mosadi ya le mong. Ntshebe wa le dia hlo. Makgetha ke buile le lona ke etsa mohlala. O ngola ntate. Tamasha wa basadi ba banna ba step. Go look at polygamy. Tamasha wa banna ba step. Polygamist. Ba step sa maniti sing from content tsa. The real polygamist. All of them they are blessed. Bonke basikelelekile kunjani? I'm going to teach you something. Ndizokufundisa okuthile. What? Usefa ntate Modimo ke? What is to serve God? Ko etsa dintho tse ntate Modimo nang a ka ba a iketsetsa tsona. Is to do things that God can do for himself, but they are being done by you. Modimo. God. Nka ba iphodisetsa batho. Ebengazipholisela abantu. Ayifodisetsa batho. Ebengazipholisela abantu. Nka ba ayipreachetsa ka boyena. Nka ba a delivera batho. He can deliver people. Modimo a ya taxi rank. But he went to a taxi rank Ara ke kgone ho iketsa ntho ena. and said, I cannot do this for I myself. want somebody who's going to be very loyal. Ndifuna umntu ozawuthembeka. A tlo nketsa dintho tse. That is going to do these things for me. Nlata matjaka thathe. Walanda uDr November Machakatha. And uDr November wazenza Modimo a Jesus. And God said, November is doing these things wholeheartedly. November 1 2. I could preach for myself, but November is doing this thing. I could heal people, but November is helping me to heal people. God said, my duty is to pay November. God remunerated Dr. November for the things that he can do for himself. Let me tell you, you men, to take care of your wife, you are like November that is serving God. When you take care of your wife, you are serving God. You are making God to entrust you to take care of your wife. And therefore he will bless you. Because Eve was brought forth for such a reason, to be taken care of by Adam. When Adam failed, not taking care of Eve, until Eve was being taken care of by a serpent. God said, even the Garden of Eden is not suitable for you, because you are unable to take care of this person that I entrusted you for. Became poor because of one responsibility of taking care of his wife. He entrusted another man to do his duty. And when this man did this, when God looked at Adam, he said, you are not fit from Toyana. Wamsusa in the Garden of Eden. If you want to fall, if you want to be free, fail, you can't
uxanduva Ufeyila lakho. responsibility ya hao. Fail uxanduva lakho. Ke le jwetsa bontate. And let me tell you, man, Ba bang le faith ha bone ebile o le letawa. some of you failed your responsibilities. That is why you are Le drunkard. long gapudi re ha. Even now, you are smelly. Sepiso wa yo kwata. Ha go re shaka zulu. Kosesulu. Ndate. Ke na lo ke na stepum. Be ke shaba bana ba ke ba ka step. All of them, most ya bana they are very so. Ke la ba mo sekin ba mo ke na go etwa dula di hostel ba isamba sa ba bana di hostel. Satan tsa bontate ba. Har ben ka bana ba busira tsa tsana le boru. Let's look at the real polygamist. Abafana no Dr. November. O hlola fe monna mosadi wa gago e ka re ke ngaka ya matshwarantshwareng manala ga e ka re ke a sangoma o bonana modimo tla go fa tshimo ya Eden e ka re ke a sangoma e senang peke e tšhekang meriana ka menwana ke a kwana. I'm about to adjourn. Mosadi tshwanetse a be le di-two tax a be le di-minor chores. Bua Tebo. A woman should have manicures and pedicures. Yes. Pedicures. Pedicures. Pedi. What is pedi? Oh, mauto. Oh. Le utlwile basala. Mosadi tshwanetse a be le ntho e. E seng ha hlaile leoto la mosadi betheng bana ba fihla ba re dedi kante ba tshwere. Daddy, wake up, wake up. Daddy, wake up, I'm hula lutulame. Daddy, come and wake up. When you want to take a lukula, you batang wena. Take care. Hlokomela mosadi wa. Nakekela umfazi wakho. Yena ba jola. A go sa khitile motlisa sona le mosadi yo motlise. Those ones who are on relationships, e lona ba jolang ya tshwana Ya bo mme fana ba le- jolang a go se tlise monna bophireng ba ba bile go hlokomele monna ha ke tla mo tlhokomela le boyfriend a go motlise e no ntse etsa dintho tsa ntse banna ba di etsang basading ba bona so ke monna a go mo lisa ka English ke monna already ke monna ke mosadi ha o se o na le motho e se le mosadi wa hao o ikgethetse kethile Adam failed uAdam uhlulekile luxanduva lakhe. tla go jwetsa Ngoku mandikuxelele. re kwale And then we conclude. nkgonwe lo makhulu yo thileng you are his suitable partner, you are his helper. Umuthusi wa hae. Ntwe mosadi ke a le confused Wadideka ke lo mfazi. ke a lo ba a helper ya ntate mo ya bitswa Mr. Snake. She became a helper to another man who is summoned a serpent. Alo ikokobeletsa Mr. Snake. He humbled herself for the serpent the orders from the snake and took instructions from a serpent. mara ka tlong ha hae ho monna wa hae ha dinki
kodwa endlini yakhe akathathi le instructions. today re na le kgamorso tse jwalo Even namhlanje sinabantu abanjalo. ka tlong ga gae Kwakhe o tla ingwapa o na le mosadi o ntse o ingwapa ka lebota o re bebi ngwapa ba rae ke kgathetse mo botse wa ya re kgathetse ga e sala mathiswa ke monna e mong officing kwa le today re na le batho ba jwalo today tsa mo ba sheba ba hlola ba feel the responsibility jwang tsa bona ka matlong a bona di satani tse hlotseng for ba matha go di officing ba mathiswa ke bo Mr Snake ha mathe officing kwa ha mathe ha di mathe di satani e tla ha hae fumana mosadi ya monna eme tsena palo pudi ya khale dutse mo ka minote thata e kgathetse banna today ba sokola ditshwanelo ka tlong pudi tsena di fita di kgathetse na ka fela hayo yo ana kgathetse ga mannete kore wa mona mmeno o sotela fela ko screwfula a nke spanner sa 13 a screwfula re bebitlhe e etsetse mona nna o ntlwele ke robala le nkutlwile ba na le di-id ba na le di-id le nkutlwile ke batla kwana efa tlo ko jetse ntho e ntseng adama ke a kwana teboa ntho e ntseng adama what made Adam le efa and Eve to lose the Garden of Eden? Purpose. They lost their purpose. The purpose of God. Of serving each other. I'm saying to the couple that came to Dr. November. 7 days. Usebenza for 7 days. Umfazi wakhona. Usebenza 14 days. I get to my bitsa ka mabitso because ke a tswa le seba hampe. Kampala Saban. My sister. Do you know that I will wait 7 days for 7 days? You wait till now. Do you know that Rumuna Pilo Kilobeka Musadi? You know for the 7 days. How many this captain because it's a say Mantibo Hotel Hatet. Then this one that I must decide to handle. 2. If we tell for 7 days, come on 14 days, come on for 14 days, Monday no Pilas Namsad. Come on, how late? Mushanguling off. Ono Chansebe Wamufuka Kuru Orizar. Banani ID. Banani ID Rakwa. Hoya Kamla. No Sansbe. Umufadi Jokore. Auka Frekai. Orizar Mutoga. Kuri Uto Diseriching. Baby, ukalaga mutoka. Ukalaga mutoka. Gapa. Kore how tawela lo etsa 7 days yengwe. Aba khotsi jwala ka ngwana next door. Bana ba sena di bono bana le dimpa tse kgolo di hlo tse kgolo. Bana ba sena di bono bana le dimpa tse kgolo hlo tse kgolo. Ba re le ha re fly machine ha tse le bitsa re fly machine. And ha re wa itsa ha re wa isheba re fly machine ki. Ha tse lo phama o tshwantse le tlo mo phamisa je hatella maoto tshwantse re tlo bebitso easy. They lost the responsibility. Adama, Adam, Eva, Eva, and Eve. Bomme.
women, though you can go to work, you need to understand that you are going to work to serve another man, but you are not called for that. It is the plan. Yes, Satan. The reason why it was the plan. Yes, Satan. One, I lose focus. But skema body lead business. Libana bamate batewela. Shelter samana di benyani. Had shelter samana di nyani. Then you are forced to refer lienato ka amate. It is not right. If Munda asa seventy kelelo high, at apela ka salary fell, Johnny guilty mona here. Mona ya pela ka salary. Imbungu. Khataloro, sebetsa ka 20 pile mo sebetsa. Wa bitse 20 pile fe. A man, ya snang ya pelanga salary. O faila mosadi wa hao because how so sa le kwane ke tšhelete mosadi wa o tshwantse a tswe le ena lo sebeletsa Mr. Noah. Ka tšwa ba tlo dula ba ikokobeletsa banna bana ba mosebetsing se lona. Ka tšwa tlo ikokobeletsa monna ena mosebetsing. Kokobeletsa manager yana. Mara wena ba hotela because wena benefiting it. At least you thola salary manager. Wena o thola kubelo ntho ane ya Smith. Hali kwa fela le ba hotel. Tšhelete dololo manala next ke no manala ya a gapane bila gawile ba ditse ba lo ikokobeletsa banna ba ba amatiso ke manager kwa mara wena ba sa mati mara manager ringa matha kwa ali mmati di manager rentsa lona le hlotse ke bone ka eno a sebetsang ya go haka ntho kana ke mang tsepa wa bone bile a phipetile ka lebota ka mogwa ntlhompha ka teng a tsamaetse ka lebota o mmona re tsepang o ntlhompha ona but boyfriend a ne la mona e bule re tsepang o itella mpe bo mam jale fa e bona re sa relate because bana ba ikgethele ba ma sister ka re Victorious le bomphomo a re tsebo bosleke. It is not right to remember mosadi wa hao. Aska thola next wena as a man. Aska thola tlhokomelo. O tswa when abalo ithola mosebetsi masebetsana. O tla respecta boss ya mosebetsi o feta wena. It is not right. Ke Satan ya change ntho. Alia bitse tso matisa ke di manager. O ka yetsa fela because o no jona ona choice. But ha fitla ka tlung you need to forget. Ska ba le bala servant money because you are called for that. If le batla o tseba hore o sebeletsa modimo ke go yetsa tsona di ntho tseno. Modimo a tsebe o suna a tsebe o hlokomela la mosadi wa hao. Ha tseba o hlokomela efa that is why mo feeling Adama. Number 2, modimo na sa tsebe o hlokomela Adama. That is why mo feeling efa. Re fuwe motho. Lona bo God will provide. Le santse le tlo sotlea ka sehlo bo God will provide. Le na ana gore modimo tla tlo ba monna hao. God will provide. Modimo ha ona mohla modimo tlo ba monna wa hao. O hanne Moses ya moteka re ntate modimo wa tseba ke batla go kopana le yona face to face modimo a re never ke kwa mpona are because if you can see me you will die a re tla shwa now when you are o dutse mona o stubborn ha o kgathala ha o qeke because you for the mentality of God will provide ha re kgathale di boss tsa rona re kgathale banna ba rona ha re kgathale basadi ba rona because of the mentality
ya lona bana ba ka Bible re hlomphang batswadi ba lona hore le atlehe. Di-bursary sometimes le tla di thola ka respect ya batswadi ba lona. Sometimes ha o hloke prayer le oli. Respect. Ere lona bana hlomphang batswadi ba lona. Modimo ba re ke tla le patala. A ba re ke tla le patala ka hore le atlehe ka success. Ha qetile ba re ke le fe matsatsi a bophelo. Le phele halelele. Obana mama monna o fa tšhelete ke bone monna o sa hloka tšhelete a no e hloka never sheba dingame tsena tsa banna ba patang tšhelete fumana a ikentse ditapoleng a ikentse dikebitšheng a ikentse hohle Satan bona robetse ka mpa sa batlo mo tshware because o shobetse mo Satan monna robetse ka mpa ka ntho patile bo 500 mo o ikentse mo mokotleng robetse ka mpa tsena a batle next o ka re baby ku fanda ga miss you ara ke batle next nna today o so tla utla feto hore gwasha Satan Dutse mokotlaneng dutse mokotlaneng ya kebetšheng le lona basadi ba manganga dipoo lona ba kwalang dipelo tsa banna le pitse tsa banna ba lona bofutsana because when monna fail responsibility ya o hlokomela ka baka la molomo wa hao o ya tsara modimo le ena ska hlola motshepe ena ka ntiko wena khotsentwe ndate matsotso basadi bana ba kwalang dipelo tsa banna ba bona ba etsa gore banna ba bona ba qateletse ba sa ba kgathalle wa tsaba ba hona le basadi ba kwalang pelo ya monna ba ikwale o tlo re le ha sa tsama ka penti e ka reng o tiki moso wa jujeta a ba ikwetse pelo ba ikwala le a tseba o ikwala I'm done ba tsong 13 le a tseba ikwala o tshwana le ngwana a senang respect o tshwana le bana ba senang respect ba tseba kwala dipelo tsa batswadi ba bona la di kwala dipelo le a gona o ikwala pelo ya motho le lona ba sa beshweng tongo e tlo le khalmela if o sa beshwe ke tla o bolella o baneng lokisa lehano lokisa lehano lokisa lehano lokisa lehano e change re a change le mose a change ha monate re tlo change ya o qetela ntho e tlo rutang ka ene e khutlelang ho yona ke monehelo ke tlo ruta ka monehelo fihlella le ngala le baleya kerekena ene le kereke neng e tswa ka monehelo. There's a scripture table bukeng ya ba Korinte wa bobedi 2 Corinthians chapter 8 verse 1 ke ne ke rata scripture seo. I liked that scripture for bafutsana for the poor that says that they do not have money. Ne ke quote scripture seo. During my times I will quote the scripture. Ne ke re monehelo I was saying an offering is for the poor that does not have anything, but that want their lives to change. Because the Bible says in the book of Corinthians, Paul says, you churches of Macedonia, you gave though you had troubles.
Bana beso. Bana beso. Re le tsebisa mohau wa Modimo. O neilweng dikereke tsa Macedonia. Di bile hara teko e matla ya matshwenyeho. Di bile hara di challenges. They faced troubles and challenges. Ka teko e matla matshwenyeho. During the time of trials and tribulations. Empa ka baka la thabo ya tsona e kgapatsehang. Empa ka baka la thabo ya tsona. Because of their joy. Dile tsa fana ka matsoho a mabedi. Dile ba nehela. Le ha di futsanehile hakalo. Ba ne ba futsanehile. They gave generously though they were poor. Secret ya bana ba Modimo. Imfihlo kabantwana bakaThixo. Ke hore is that you give. Unike. Ka ramatshwenyeho le nkarawa. Though you are facing trials and tribulations. During the times of your dates. Hona le motho ya faneng ka 70,000. Ke bokae? 77,000. Ka ra ke re ke maoba. Ke le bokae? Manta. Friday kapa Thursday. Friday. O fihla tlo swipe 77,000. Jwale ke nahana bophelo ba motho ena. Ine le mofutsana. This particular person came to church and swiped 77,000. When Dr. November dissected the life of this person, he saw that this particular person was poor. He had nothing. He loved to pledge about the money that he did not have. First time I pledge, I will pledge 5,000 as na. First time he pledged 5,000 and he did not have that 5,000. Less than 5,000. And he got a job that was paying him less than 5,000. And borrowed money to cover this pledge and paid the pledge. And he became a pedestrian walking to work. Poor. Today, that lady. Business. That lady has businesses. Security. Lousy. But today, what? The appreciation is high. Ona appreciate at some money that lady appreciate less than 10,000. As I said. And I didn't. 2. Answer tithe every month. I never thought I can share about or today I got 77,000. It's on here. Mufutana, yana dula phase 7. I think we do not day. Yana dula phase 7. I can put at Samakamoto as mix. But I don't think it is just a spear. Munde hello. Giving is for people that are like the churches of Macedonia. Meanwhile, I was poor, residing at Freedom Square, residing in a corrugated iron house. I 3-room, and I still continue to do my principle. I gave away my car. You know what happened? Let me tell you why Satan brings forth the trials and tribulations and problems. Because what? Because he knows the challenges. Challenges are going to create a barrier for us to not give to God. The Bible says, you churches from Macedonia, you gave, though you were facing trials and problems, you gave, meanwhile you were poor. Verse number 7. Verse 7 therefore says, Verse number 7. Verse 7. You are so rich in all you have. Thank you. But these people were poor. But because of giving, the Bible says now they are rich. No problem. Since we are new victorious members, the problem to us,
We are nursing the problems because Satan knows. We are not going to give because we are facing trials and tribulations. We are not going to give because we are facing problems. And we are not going to give because of poverty. But the Bible says the church of Macedonia, they gave during the time of trials and tribulations, during the time of poverty. Guys, live today. According to the law, you know why we are poor? You know why You know why we do not have money? Because we allowed Satan to bring forth the problems that we nursed. We have debts. You are no longer giving. We are no longer appreciating. We do not have anything to offer. Those abantu that gave the appreciation. If you did not pay, Satan wazile ukuthi ngeke akuvumele uyikhuphe. Because we are a church that is nursing trials and tribulations. This guy, Lendoda, meanwhile he was poor. Very poor. This man, Lendoda, I taught them to give. Yeah, Pastor. This guy. Today it's a Moshe Bauyeta. But today, Rienze, Serene San Almatat, Serene San Alma, Didicoloto, and a Satanoro Twere. Uri Twere Bazana. Uri Twere. Kerekenya, Satanoro Twere, guys. Kerekenya no Huno Hune Helo, Kasiku. But today, Renaissance and Didicoloto Sarona, Renaissance Matata. Baga to Arben appreciation. December ifitile kerekenya na rasa appreciate mudimu yamu hole erimu matelang today re hlotse le go appreciate ka December go re Satan o re tlositse ntho ye re sebeletsang o re tlositse monehelo a re tlosa tabeng ya appreciation ba kae ke ba batla re qetetse nene go ba bona batho ba wileng di millionaires ba modimo ba fang tšhelete mona ba modimo ba fang tšhelete. I remember when I this lady le Ashar I ke feel ntse le mo hopola ali mo putswa moya wa modimo a re neela ka phone ya le ka 600 a hana o neela ka tsone itsa Ashara be ke mo rapela itsa ha wela fast matimona manifest ba rona le phone a tshwantseng go fe yona re hana a neela ka yona 2 re ona le 600 ana tlile ka yona re batla ska neela ka yona itsa qeta mo deliver itsa papa mo ka re ke mphe phone ya ka inka le 600 ho tlotse beke tse tharo mosadene ka fitla mpa 100,000 that mageta ba fitla mpa yona datle modimo a bula di millions sa hae ka ra kereke ntate mo a fitla neela ka 5110 ya Nokia ya hae ya anenga e rata a neela ka 5110 ha qetile ho tlotse matsatsi a tlola dikgwedi wa tlola ho tlotse dibeke a fitla neela ka 120,000 a ile motho wa ntse le lekishine a neela ka 120,000 rand mosadi ya mong a nehela ka polo a ke felo ntse le hopola a nehela ka 100,000 ya hae a thijwa ke ma-India a feta toropong ma-India mo tla re a tsamaya South Africa re kopa ro fe shopena ba sa motsebile a se ba story sa teng a netse ka polo ya hae tshwe mona batho bana ba nela ka diraka bana ba nela ka di microwave bana ba nela ka everything ka dieta ka diphahlo mona ne ke o ruta monehelo bazana until ke le qenehela nna ne ke ema tsena be ke bitsa batho ba di 20,000 bana ba ema kankane moshesha tlo kwa a qala o fihla kerekeng ntate moshesha a qala a tshakile a qala o kena ka ra kereke yaka ne ke ruta ka monehelo
be ke re batho ba neela ka bokae o nomitsa fela tšhelete o ka e bitsang gago wena o bonela ka bokae 5,000 kgatlhabedi bonela ka bokae bonela ka 10,000 o bonela ka 10,000 ka mora mono o ne o dula ka nako eo ne dula mo Mahlateng mo ne ke dula ka Pelanda no dula Pelanda a nela ka 5,000 a nela ka 10,000 makgwa a o rekela ntlo ka a hela ntlo kae Rangers makgwa ba o fakoleitse kae ba mphakoleitse tharo ba mo fakoleitse tharo a nehetse a qala o tla kerekeng a nela ka 5,000 ka tlabile a nela ka 10,000 tate moshisha ne ke sa ba qenehele mo ne ke sa qenehele batho nna ne ke sa qenehele batho mo thank you tate moshisha. We are going to change. From today, spirit is na samatata. If we don't give kankani, how huna legally tatsli one or two nehela. Legally tatsli one because every time Satan to do lanza slices at interchange matata amach. Couple yengwe baba bayetsa ntate Thobela entse mo phutha waka. Asa nehele asa tithe ka tsatsi le leng a isa koloi mechanicing for service ya magwe magwa ba roba ka ba ka tla ke hula e se hana o tsamaya itsa koloi kena jarteng kana go tsene ke na le ex wife yaka my ex wife wa pele una imetsena le mating a re tate Thobela o etsana ka koloi ya hao tate Thobela re koloi ya ka e robile ne ke se tsamaya mo tsa ka ba ron tate Thobela kana go tsene abantu tate Thobela le a le sa batlo bontsha boshome o ntate Modimo mara Satana tlo le nsisa bona kankane ona le couple ke kinga e expose a itemo neng ke kinga ba hlaisa ho tsene ke no tsene ke go o no gonala mosadi wa teng ba pledge ka 20,000 aba so gone e ntsha mara tsa mo ba botsa ba re tšhelete ba seng ba ilutse ba se ba lutse bokae tama ba botsa ba lutse bokae ba pledge ka 20,000 tama ba botsa gore ba nkile bokae bana ba lose di 20,000 ka ra safe ba lo ibanga tšhelete tsa bona ka ra safe 20,000 ba lo ibanka a sa tseba bokae 25,000 ka pa bokae ba lo ibanka Satan o tlile ka strategy ka re ke victorious re tshaba o nehela re tshaba o yetsang re nesana le mathata rona re nesana le to an extent ba bang le appreciation mona ni respect wa ka ra kerekene ini respect wa ha bohloko but ka ra kerekene honona le service ene ke yetsa ya di salary ke manga e hopla ya batho bana ba fana ka di salary audine nja hopla Mike o swa ka man puli wa itse Mike ntate Moruti o ne etsa o no re nehele ka di-salary kaofela re be re fana ka tsona batho bana ba nehela ka di-salary Modimo ba ba hlokomela ba botse ke nnete Modimo na sa hlokomele batho mo o no re hlokomela ntate Moruti ne le sa nehela ka salary ne re nehelana ka tsona ho nna le nna kwene ke re nehela ka di-salary batho bana ba nehela ka di-salary ka sehloho ka ra kereke e tsejwa ke batho ba babedi fela ka ra kereke ntho e mong ke mang phamisa tswa go bo khumala khamala khamo e mong ke mama wa itseba ho no etswa mo no nehelana ka di-salary ntate Moruti no fana ka salary ha be ke re testa Modimo o tlo bona re tlo lapa na be ke re testa Modimo o tlo bona ra o tlo hloka dijo ba botsa re Modimo na etsa Modimo na provide ba tsana nna ne ke bona Modimo a etsa le koloi tsa batho tse tsa felwa ke petrol wa se wa seo batho ba fana ka bopaki ntate Moruti koloi ya ka ha e felwe ke petrol and I know some of you ka se dumele ntwe tsa mo botsa ba Israel Modimo ha nne diphahlo tsa bana ba Israel di fell for 40 days ba tsama 40 years bana ba Israel ba tsama ka diphahlo tse sa tabui tse sa feleng
grocery tsa rona tšhelete tsa rona modimo di tloeletsa gore di fele because ha benefit next ho tsona. tse ke gopola mme yana ke lebetse lutso la fela ntate moruti ana ne ile wena re ntho motlakase ne le 0 point something a gona go phega ka motlakase wa 0 point something 0.0 0.0 e le 0.0 motla ba tloa mona ba nehetsa ba fihla Bergman Square wa mopola ha ba fihla Bergman Square ka mollo o re 0.0 ba tlile ba sena mollo ba fihla ba tlo nehela ha ba gotla mollo ha o yo ngwana a kena ka tlong ba dutse ka ntle a fihla lighter radio mme o tliswa ke radio e lang ha fihla ba sheba boxo 0.0 mara radio ya lla mme ana lighter stofo sa lighter ba tshela metsi a mfounela ntse le hopola a mfounela ke le tseleng ya mosabela tate moruti re bona mohlolo e ka mehlolo eo e fedile gale ka rakereke serene sana le batho bana le mathata to an extent today satano sabila hana le lona le phela monate di salary tsa lona you don't give ha o nehele ha o ntse boshome but o qetile shabang are you enjoying your salary no e ya kai satano wa inka ba lo ba inka matimona inka you don't give you don't do anything ha o sa nehela ha sa ntse boshome because re ne sana le mathata ho etsa land today. Oja lutho you ha o nehele but at least o phela hantle oja not ha o nehele o phela hantle ntho tsa wadi but ha o nehele ha o tithe but ha o qetile ntho na le dikoloto that lady fane ka 77,000 mofutsana ene ke mo qetelle le mofutsana 77,000 ona le mo teng ona ma sa rote mo ana fane ka 60,000 ene le mofutsana are ntate modimo are ntate moruti modimo na mphe 100 and something thousand are be ke tsaba o bolella be ke ja ke thutse are ne ke futsane ka ha bohloko temo are ne ke futsane ha bohloko are that is why itse modimo a qeta mpha tšhelete immediately ke matha a fitla ntsa bokae 66,000 o te wa itlhaisa ke a o pata wena tlo o so hlaile ska tla mara batho ba ke banga bona ba temo bateng tsamo botsa that lady eno wa 66,000 ona nela ka mafiela a reka mafiela a rekela ka dilabora rona rekela batho ba senang dijo a rekela le a tlisa diphofu mona a tsama ka maoto a tla mona fihla nela ka dintho a nela a reka dimopo a nehela a sena next mo botse mba le motho fela ntho a mara hantle na le tšhelete ntho di tsema petile o fihlella re thubile shell le ntho ke ga ke tlana yena ya fie ya dikoloto e ka shebang ka ra kereke ntate mahlelehlele a futsanehile ba sokola o qeta ntlo le mosadi wa hae botsa mpho motseng le ba mojalefe ene ra re a ntate mahlelehlele bana ba ntsha dieta ba fana ka tsona ba re fa ke hopola ka tsatsi le leng it was la bone tate mahlelehlele a mpha dieta tsa hae tse smart a mpha le khoutu ya hae tsa mo botsa batho ba ntate modimo na etseng breakthrough a neng a ithole ke kae botsa pulane o nang rekele koloi botsa breakthrough ntate modimo mo etsetseng yana that lady this lady nang rekele koloi nna yeah ene ke tla tsona na ne re jole a so musuni le musuni he bought a car for me ha ke tata o fana ka ne ke tata o fana ka koloi be ke sokola 6,000 ke batla le reka van e tsa tata o thola 6,000 ke re ke lo reka van modimo ba re ke nela ka yona be ke nela ka 6,000 ke rekela bana ba sekolo sena se ka mona dieta ka o fela bona be ke nka tšhelete setseng be ke rekela bana ba ntho ba Sunday school dieta ka tšhelete ka fela e be fela mosadi ena ke a mfounela modimo ba re mosadi ena a mfounela a ba ntate moruti batla koloi ka re a re tsamaya sheba koloi eo e batla ka tsamaya ka lo batla Monza o grey a o patala kgwedi le kgwedi there is something tse modimo di entseng tse tshosang for that lady tse tshosang tse re ke nda kgona go bua ka tsona tse tshosang
We don't give anymore. And one of the theories nowadays, not the expectation. And that thing in any meaning. Who create a space for mushalo. You give before kids get a service so that to create a mushalo space. Negiri rutan totem. Arisa dieta kaufela. Arisa taitha. Arisa nehela. Arpetil ewes. Arisa appreciate. Amen. 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 Totil, le respect. Basadi ban comme allez comme on a le respect. Banna balo. Hagir banna balo na kibali banna bali patles li pilembon. Basan sana indecent. Soranga isumo yense monna ha, dem respect. Banna le barat. Akitse banna ikarlena le basadi ba fall ketsa jwa. Bana le dinyatsi. Akitse makhatha lo etsa jwa. Ka barata kaofela. Ba etseng community of the property of the love. Barata kaofela. So barata. Le loko kubetsa, le lo respecta batswadi ba lo. Le ko kubeletsa batswadi ba lo. Le ko kubeletsa di boso tsa lona. Le tlo nehela, le tlo thaisa. O nehele ka nkane. Nehele ona le dikoloto. Nna le ona le mabaka because tse ding ke dikoloto tse Satana di etsa gore se ka ba kgona ho nehela. Mantswa ka o qetela. Bohle ba ntseng le tsamaya kerekeng. Le ba ntseng ba thautua. Mantswa ka o qetela ke yana. Satan ha batla o dia value ya monna kapa ya mosadi o tlisa separation. Not divorce. Satan ha batla o dia value ya partner ya hao. O create a separation. Ungale ubesiko. Then abayetsa hore enwa a tlwaele ho phela ntle le wena. Abe le dintho tsa kgonang ho iketsa tsona ntle le wena. Abayetsa re khutle mohlang o khutlang ha o sa hlola value motho yana because o sana le dintho tsa kgonang ho iketsa tsona without you. That is why batho ba arwana ba khutlalana. Ha se ngata manyalo kapa bona kapa relationship tsa bona di survival because separation e etsa re mo a bontshe bogoni ntle le wena. Ba bang ba lona mona it is dangerous gore le ne le tswe kerekeng because le re tlwaetsa ho phela ntle le lona. And to an extent le mohlansele le teng ha re sa nata ba le lona. One thing for sure, le ka di matha ka ofela di kereke. Mara tlonkele tsotse sephiri. Tlonkele tsotse sephiri. Ke bua pela moyo hala le pela morena Jesu. Ba ntse ba tlo khutla le ba shebe. And ka bomadimabe ba tlo khutla le bona ba se ba na le low self esteem. It's like when o khutlela partnering ya ho e seng e atleile. O khutla so sena matla le botsitso because o sona le dintho tse monna di achievile without you kapa mosadi a di achievile without you. Don't allow your partner. Lona ba separator bongadile ke tsamile beke ka ofela beke tse tharo. Ha le tsebe ntho it's a strategy. Bo khwedi re arwan beke ka khwedi re arwan it's a strategy. Because ona le a khona ho bontsha bogoni ba hae o le siko. And that is why ona le batho ba o leng difficult gore ba khutlelane now because how sona ana re marsekele kae since motho na le siko phelong baka ho ba difficult o mo accommodate motho la o so mo accommodate lo mo accommodate fela mara wa tseba ra sa mo value. It's dangerous ne le tsama ka ra kereke. Very dangerous because la le ke la ya ho tsona kereke Victorious
ntse eme ene ntse tlo ema di kae dikereke tse tsibileng teng di kae dikereke tse bileng teng ba kae baruti ba fihlile ka Bloemfontein ba fihla ka Stomo ba kae ba ntshile mo ene o bohloko ke la bona o so kena jwale o no so ngadile ha o jaefa o so tsaba le hore ka re batho ba o shebile hore no ntse o le kae o so jaefa ha bohloko e ka re a o seba la re sa bui ka wena ha o hetla hore modimo ba bang shebileng ba ntse ba mpotsa ntse ke le kae ha o monate tshotse motho wa pele hao mamela novi wena e re Shaka Zulu ema ka maoto a re teteng shebela motho wa pele ha hao ha e bona le mosadi kapa ona le batswadi e ya ho bona fihla ba jwetsa o tjhentjhile ha ba na le nyatsi kapa na le motho ao ya ho yena fihla mo jwetsa hore motho wa modimo le ho ja bo malome ba sa o tsebe mara ke tjhentjhile phomotseng batlang batho mo jwetsa ya motho wa hao ya family ya hao ya nyatsi ya hao wena o se le bokae bana ba mo nketse botlhe o boleletse mo jwetse ke tšhentšhile mo jwetse a se ka ba smile re molotsana tue se ka ba smile mo jwetse ke tšhentšhile mo jwetse e re la ka itshehisa molotsana tue nna ke tšhentšhile mo jwetse ke tšhentšhile mo jwetse o tloa tsatsing le re ke tšhentšhile e re ke sebopua se setšha e re morena Jesu ke a pholoswa tsatsing lena gape ke boa sebopua se setšha ke tswala la botjha ke motho ya tšhentšhileng o tloa tsatsing lena e re morena Jesu ntshwarele dibetsa ka tsohle le magopo a ka mo jwetse morena Jesu ke ne ke le gopohle ne ke sa qeke ne ke sele yena wa bona la o tsho jalo kore e tswa pelong Thank you, Jesus. And the motsotsi kore le bothai kwa re ne ke sele kore wa mmona o tshwana le mamtsa le fa re ne ke sele nna mara o mo sheba ka mahlong hai ma wa ya e bua tse ka re ntse le jwalo ma re ke a leboha moya o halalelang mosebetsing wa ka lapeng leso lapeng la ka hohle batho ba lo bona motho ya motjha ya tšhentšhileng ka lebitso la Jesu wa Nazareth itšhapele matsoho now change how we nkenya kgatong o jwetsa batho o etsa eng o jwetsa batho bana ba o ne o ba qakile re motho wa modimo tsebe nna ke tšhentšhile ene se ka ba tshaba o bua gore ntate Motu November o buile le nna he o re jwetsitse taba tsa rona se ka ba tshaba o tsho jwale wa tswa o etsang o re moruti wa monna wa hao kapa family ya hao e hlomphe Moruti November ba hlomphe le kereke ya hao jwale ka mama a re monna wa hae se bile le yena re ntsamaya ye kerekeng le e mama o tshilo jwa gore monna hae kena reng tsamaya o etse jwang o ye kerekeng so change ya hao e hlalosetse partner ya e hlalosetse batho le boss ya o ska ba so for elata ba banga le kitsibile go tseba English my boss is change is change
is change is in the church, is pastors preach, is changed new. Musadiano guy, yanangali pregnant. Yanangali pregnant. Are you still pregnant? I was talking about the complication setting. That is so big there. Talk on. We're not so for deal. Very sharp. Became bill. Kim Pantry. Hey. Hi! Come on! Kosesulu. I'm tired so sentence mudima yetsa. Ay glory. Amen. La pula wetsa a fete tse ngwana. Ka re ngwana wa etsang ha feta. Ka re ke tla molata, ka re ke tlo etsa pregnant kae? Ka ra kereke. Ay bazalwane, let's clap hands for Jesus man. Hi! Hi! Lento mosadi ya ne sa magafene. E ke mo rapeletse being patient. How go rapella? The only thing so lanka na so ga ke tine go rapella. When I be patient. Patient te fela be go no motivate ka nyoko. Bona this woman ke mo rapeletse ba lo ibara a keke a ba le driver's license koloi ba di fasitse ke yona na le driver's license o na le koloi bana ba itse ho ne ke mo rapella amen mamela le sego le skela ba di hlontlo kwa hala wena o itse o batla batla example mamela ngwanaka o ska ba di hlong nix gore batho ba tlo re mare letsego o dula deliverwa yena a se ba bona and the reason why o dula deliverwa gore ba lo ba tseba gore ha ba ka ba utlwella o tlo atla so gore ba o lwantshe every day that is how to dula deliverwa every day because ba lo ba o lwantsha every day because ba bona success ne every o tle o kula mo ka le bokae ska tsamaya ka le bokae ke la ba ga go ntete motho o hohlola ne ke tshweke flu but ke sna matla next ke be ke rengwe le o ganna ne ke ganna fela so ke be go seba be ke re asifuba o was fuza asifuba le motho ke la le Jesu and ne go tlola le something en tutsi mona sefubeng and now nje tsona ntse tutsi ka sefuba next wa go jwetsa le mo next wa go jwetsa next ka ro maruna le Jesu asifuba ntse a o hlalo ra fabrita Satan ke monna sa kunya tsa ho hlola Togwa mistress come here ay nkoseso na skela ntelwa ay hana ke nene ane go rapela labra o tlile mona ke be ke re wena bodi ya ba inkile o bula ka re ke etsa jwang wa khutlisa ka khutlisa ke sa malankane ana ya khutla e khutlile brother wa haijana ke itse o fitla o jwetsa a ba re anje sa for body ya khutlile hape no Musono no so title check up no so lose. Ono lose. Ako chekela ukatala. Hi Shaka Zulu. Hi Shaka Zulu. Hi Shaka Zulu. Hi Shaka Zulu. Glory. Guys, just be patient. Nago rappel, be patient. Solanga naksoka ki khatala. Yena ke mo rappeletse ka la bravo. Yen lerato calabra e lerato motle ma cho lerato he o etsa jwang o swaka shuna na wi amen lerato ba re se marina ba re tlame wa ne sa o bone ba le ba o fofadi
ka laboraro ke a baloi ba re o na le star o imametse voice note ba re lerato ha tsebo o na le eng mosadi wa moloi a re if le a re ntate moruti ke tlweletse lerato ka a le se ke patala ntho e le nngwe yena ke batla star sa hae ke be ke re se gotle shaba Amen. shaba Amen. shaba hey e ka re celebrity yong Ke yone. star ka laboraro ke mo rapeletse ka mo deliver Yes. guys being patient ha go rapela ska tine la go lata stulong ska tine ke tlo dula go rapela because ke a tsore o lwantshwa every day and o lwantshetswa ntho le nyona le ntho o tshwantseng o be le yona ke le rapela nna hle ba bang ke a tswa le a tine that's just exaba lotla ho lona I'm happy for you phamisa maso ska la hlola le nka ngwana hae le mametse ska la hlola le monka le mametse ska la hlola le motshware le motlweletse le mo shebile fela ba sala mosadi yona ba sa tsebe ona fitetse ke ngwana a sena mpa ka mo jwetsa ke tlo khutlisa ngwana ke yona ke mo khutlise ke ene ke mo khutlisa ka rakereke deliverance guys lona ba sa ipatleng a se bone batho a senya nako jala ka lona le mologolotse Amen. Re mo tloise goba re mo shebeletse ntho tse sa tlhapang ka tsona le letsoilo la helo ga shedi re tlhotse sempa re ituletse fela ka jarateng re mo shebile tjena le ka jarateng ga re sa tletse re mo etsa nix re qetetse khubae modimo ka ke mo rapela ka lebitso la Jesu 1 pheko mosadi yona se ka ba 1 2 3 bye bye o ntsana le oli gold o nwe metsi ka yona nka nthetsa re ba o lokolle o lo nka nthetsa mo lokolle ga dire mo bolaya maobane le mo bolaya le mo kentse mo se sa kana le mo dikai bukai 74 yo ntate mosisi a gore ke tlo fa strength fela gore ha o ntse tsofala se ka ba tsofala o le weak hayi nkosi yasole amen ana bazalwane ke phoso ntho gore le appreciate modimo wa mo and the more le some appreciate there's no way modimo a tletsang dintho lona because appreciation ke gore ntate modimo ke ananela seo se etsang le seo leng sona now ke tlo rapela ha o qetile o tla tsatsing o be le nako eo se mo tswang ka rajarta o tsamaya ka maoto o lo jika fela somewhere ke go tse di etang ntate motho o bate diteki fela ga ntate motho tlo rapela o tla tsatsing o be le nako eo o rwalang diteki o na le tsona kre na le tsona ntate motho then ha o tsamaya ska hlola tsamaya tje o hopole ntho ke entseng gore nna ke fuwe matla jwale ke tlo tsamaya tje Thank you, Holy Spirit. Mamet, tlo bona modimo wa ka. Ntate motho o etsa seo ke maoba ke ipotsa ke re wa ke se ke sa kgone go koba mangwele a ka tjenana ke batla botse ke tsamaya gape di phamise ke yena ke a etsa o no ipotsa ntho ena o bua ntho ena gona jwale ke re ke mona moruti wa e bua gona jwale Sesulu mofasoleng mofasole maoto le mofasola kre le mofasole a go tlo le reng le mofasole ne le mofase jwa re matlamme go kae re matlamme mangwele mona le matlamme ka re nkile le la tele le nkile tele 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 la bana tele bazala le yentseng tele
re ntse jalo ka e lue le bona ntho ba sa le tseba teleke ba tshwale ke ishine teleke ntshwane ne re lo hapele le motlamme ka yona mara modimo a kereke nana mosesa a nkopa la motlama ka yona motlamme ka yona gore a tsebe o dula fatshe fela a seke ba tsamaya nako na ikutlwa le ena a dule mangwele a nagana go tlola fona kwa go bantšena le ba kae le babedi ga o lante le a lona le molokole ka speed gaola le monokolotse mo fe le tšhelete tsa e tsa lekgwa le mo fe tšhelete tsa tšhelete tsona di sokola monga mosebetsi ke na ntse sokola ka tšhelete o ntsa sokola ka fumana tšhelete ya feme mo fe e lekole ne le tlamme jwang yona ne ke tlamme fela ga ke ba e fumana e lekole ne le tlamme ka eng yona la lokol ka speed ne le tlamme ka la ga fasa mo la e fatsai la ga fatsa gare nyena ya motšhini fatshe ngana matsohong e sa bonagale mona ba mo tlamme ka gareng ka ramatsogo e sa bonagale e gaole re gaotsa tle le bona mosisa ema mona tlo tsamaya jwang le mono eme jwang mana le mone le ana tla na tsamaya jwang le qetile tšhelete e batla o tlo e thola 1 2 3 4 kubai modimo ka re a leboga dula fatshe mo fe setulo a ntse le gona mo modimo wa ka 1 2 3 4 5 a kobola ke khutlelego no mangaka mangala na tsamaya tsaji o no tsamaya jwang ne ke tsamaya tšhelete mokutu a bohloko e kanele ke kentswe nna le monane ma o bona gonano shapela kreste matsogo a gagolo thank you Jesus a gore thank you moyo galelang 13 and ntshantho le yentseng le lokoleng ntho tsotlhe tsa gae mo lokoleng a le sa khamya o tletsa dimentse service la o e dirileng ele ke le re dirileng re se ka ra kgona go mo kry-a maobane service la o ba protection patile kere o ba patile thank you Jesus tate modimo a be le wena o tlo gola hantle you are going to suffer o tlo phela phelo bo phetsweng ke batswadi ba gago wena Thank you, Holy Spirit. wena a o tlo phela ka thata a o tlo phela you're not going to suffer ga o na sere bofutsaneng le tshotleweng ya ga lona God bless you Thank you, Holy Spirit. molokole ha robala o tshwara ke tlhogo bosigo la botlhe mo se batla tle le kereke ha re ratamela madi a lona wa tshela mama kata ga bana tiro man November man ga bana tiro man ene re ntse mo ina re mo systeming a buile yang ka fitile na le tsietsa nako tlo go tsetsa ntlo ga ke le ko le ntse e batla Mafetsa. jane mosadi wa monna mosadi wa
o ile a lo nka di-pension tsa hae a nehela And how about the next guy? No man. a lo nka tšhelete di-pensioneng ya ho nehela sama 1 2 3 mphe lesela le lesweu ame le letsho ka sebedi tle ke batla ho tlo etsa tshebeletso ya ka ya protection tshwara bontate ba babedi tshwara lesela ka nqane le ka nqane e ka re o le madi le tshwara ka botelele a hla ntate Makgethe Palesa ntate Makgethe tlo o bona o ka feta mo tla bo fetile o ka feta mo tla bo fetile Ke kopa ho nehela. kopa o nehela Ena ke kopa mohlolo wa 3 days. kopa mohlolo wa 3 days o nehela come here feta ka nqane mpha eng o tla mpha fetela ka nqane tlo go bontsha wa tseba ntho e keng swipela Palesa ka speed a ska ba fetela ka nqane o swipela ka nqane da yena tlo kwa ntwena it is the spiritual wall le bota la semoya leo o sa le tsebeng ke mabota a o satana ba yentseng o na le mabota le sa wa tsebeng wena o le bone ka mahlo and le fifi ke la le fifi ba tla fete ma le metsitse le bota le leholo le maahetse le bota ke la eng a ska bona nix a ska ba nix ya e tswelang pele o ka ga seke le mose le mohula so ha ka wa tlola ga mohula ha ka re wa tlola le mohula yes my favorite person mona o tlo lata o itse tla kopana toropong mo jetse ke nkile diata mo jetse ke nkile utlwe a tse mosadi o tlo ba le gore lo tula le kana kapa le telele mare ka bona pele fetela ka mona wena ke nketse monehelo wa utlwa ke a tseba ba neng ke etsa jwang dena batla feta mo enda Timothy mphile dieta tsa le bota lena le tseleng yao dithuba shwatla o etsa etseng ga o tswa mo moya wa lang o le thubile hle sefapana when re bua ka breakthrough you break the wall feta le se go tlokwa feta breakthrough feta breakthrough Jesus mosadi o ntse a batla ntlo le monna ntse e batla le no ntlo eo jwale le batla be le ntlo le e tshwere 1 2 3 4 get out breakthrough some of it mama o thule ka hlo o bona batho ka usi ba bangata tsamaya o lo thola ntho tsa
dintho tse dingwe di na kelello if ke kgonne go tlisetsa pregnancy ya mosadi ka rakereke e ne ka ra ena kelello ntho ke tse mare ke yana lona le nkuka nyane lo e sa tsa tla le ntshepe lo breakthrough shapo ke le tsalo ne hlanya jwale jwale no o toti box ke toti box no ga morso ya dilas ke ga morso ya dilas e fetang letse o masepa ke masepa o toti ke toti o ga morso ke ga morso chelte o itse chelte ngwana na lona o bo go teka monelo a ba e sacrifices wena le palesa la jwana wa lora wa dira wa hlaya wa lora ke dira wena wa hlaya wa ana sa tlemo berekwa ke mala a re ka berekwa ke mala o e bone a re gona le motlholo banna wena wa hlaya yanong o nehelo ene re batla ete mahala o bua toti le batla dira mahala a ete mahala mo a dule ba heta ba sa credit wa sacrifice wa molatsheng o nana re ha ba re ba ne mahira ga sacrifice rona re berekile ka thata feta re le ba kae 1 2 3 feta Jesus name qetile if o batla tsema ka matutlo o nehela I'm done qetile come and give lo sepe la baka nsebela masa nna ba le maitse ba tlo nehela ka tšhelete ga di moruti tlo nehela ba kae ba le ba ntse promise ga di mo ke tlo nyaya tlo ka dio ba tsara se la tshaba o nehela se la tlompha tšhelete tse tlo tse o di nehela ke tate matsoso le ba kae stop le ba kae le ba betse e tloela e nyane fela e nyane ska a se stop ya le ba kae ba betse ne re sa batla go bolella gore le se batla tse ha bolella gore ma ba breita tana di kerese ntwana di kerese tsa e ba thusi la utlwa ke a bobedi a buang ka ntho ya dikerese protection tswa 1 go mamela o rata 1 2 3 go bai Jesus name next ke batla go tshwanetse ntsha tshepisos e re le bota leo ke sa le tsebeng le ementse le nyaka ke le feta ka nka yo re le bota next feta le yena ke bothata uyamsebenzisa nomsebenzisa uphinde azogqitha apha hayi kaloku ulayita amakhandlela nje ngokuyiphi aho hayi maqala yo Marcel 1 2 3 Manyoloi pushing ke no hewai yes God bless you Manyoloi monke nena hare 1 2 3 ke hare yebal Manyoloi motala Manyoloi mo tshwareng ka morao mo tshwareng mo pusheng tson le ra ngane 1 2 3 4 5 6 7 ashara Pagaman, hurry, stand up. Breakthrough, hurry. Let them see it now. Mutal, Manyola Mucharan Kamara. Fireman, this year. Yeah? That help me, man. What? Help me. That help me. Fire for deviate. That help me. Hey, Mutal, fire. That help me.
ba re ke re setsane mo fetise 1 2 3 4 come on hurry come hurry ale batla se ba tlo sebetsa ka manyolo a 6 a gopa ya hurry mo pusheng kangane mo pusheng hurry fetang 1 2 modimo ka feta breakthrough obale muswa breakthrough hey breakthrough ke bapalele ba loyi. Thank you, Jesus. Jesus asara ba tshwara ka mmo come on breakthrough modimo ka lebota la ba loyi ska ba phusha ka letso hare breakthrough ska ba phusha ka letso hare come on come breakthrough ska ba phusha ka letso o phusha ka hlo breakthrough God bless you. You know no way. Breakthrough. Pastor, I said, what's come on? Breakthrough. Hurry. Musor. Mufitse kankan. Breakthrough. Thank you. God bless you. Breakthrough. Sama. Breakthrough. Ntone o sitisa re ska fihlella dintho tsa hao. Musor. Guys le ba tsara ba ska ba wa bohlo. Batho ba ba ne mphomotseng ska ka tlotsa line ya batho ba ntse ba papala ka nna mona o ba mphomotseng ke sa batho ntse ba shapa ba sa bapale romela batho nna ka phone ya hao ntse sim card ya fetela ka pele. God bless you father. The next 500. God bless you feta. Come on. God bless you. Hurry. Breakthrough. Hurry. Breakthrough. Mutar. Breakthrough. Hurry. Breakthrough. Hurry. Breakthrough. Hurry. Le bota la baloi. Re le thuba ka lebitso la Jesu. Hurry. Re le thuba ka lebitso la Jesu. Breakthrough dinthong tsohle. Hurry. Mabota boloi. Ama devilship fetan fela fetan tongleo asara ba tshware ka speed guys le ba tlosa Jesus feta free breakthrough financial breakthrough dintho tse le batlang go di fihlella dintho tse le batlang go ba le tsona tseo ba lo ba le thibetse go ba le tsona feta breakthrough hare breakthrough fetang kangkang feta tsama ba le tšhelete wena tsama sebetsa wena. God bless you feta have your own thing ba le koloi wena ba le tšhelete lona ba le tšhelete tswela mbele breakthrough tshwara batho breakthrough tshwara breakthrough hare Jesus name asara ba tshwareng guys breakthrough promise mutlisetse morao mona ha fete hape breakthrough kangkang mo fetise breakthrough kangkang breakthrough tsamo atle tsamo phela hantle come on guys tsamo phela hantle tsamo sebetsa. God bless you come on someone Jesus name breakthrough tsamo sebetsa going and sex breakthrough come on breakthrough
Come on. Magamoto. Ni mosi tlesa ni. Magamoto. Ni mosi tlesa. Lesinya nako. Breakthrough. Ngala ka ba ke engwe rata o lokae. O tla ka mo. Ngala ka ba ke engwe o rata. E re mpumelelo ya. Breakthrough. 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 Breakthrough in everything. Breakthrough. Breakthrough. Are breakthrough. Putakama. Breakthrough. Come on, guys. Let's hear that now, man. Breakthrough. 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 Come on, man. Breakthrough. Thank you, Moyo Allah. So long. Samo attack and gun. Samo attack. Come on. Go and succeed. Go and succeed. Breakthrough. 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 God bless you. Breakthrough. Breakthrough. Putlaka ngwana ka matha. Putlaka. Nka ntshong le ngwela ka ba ke penti la ka ba ke bra la ka ba ke dieta la ka ba ke phone la ka ba ke. Wa hloka ntwena. E ke etsa wa hloka, wa hloka. Wa hloka. Masoro. Breakthrough. Tsara le thubele bota le o satana le a hileng hore o ska ba fihlela dintho tsa hao. Re le tshwatla ka ngane. Come on. Come on, come on, come on, come on. Tla swipe ko. Breakthrough. Tsamaya. Tsamonga thotsa o kitse. Breakthrough. Come on. Putlaka. Breakthrough. Hurry. Breakthrough. Breakthrough. Feta. Tsamaya. Holy bota le leo satana a hile for bophelo ba hao. For bophelo ba hao. Feta meskat. Feta. Vamos, bate un día. Breakthrough. Roman kuya. Breakthrough. Breakthrough. Motor. Breakthrough. Breakthrough. Fetang. Feta. Breakthrough. Feta, come on. Feta. Thank you, Jesus. Jesus. I was a but come on. Scabai person. Itule. Hurry. To man. Feta straight to you. Feta. Lona baba tlang di bursary. Come give ofana ka ntho ngwe le ngwe. O batla breakthrough, batla o ya sekolo this year. Tlo fana ka ntho ngwe le ngwe. Le batla sekolo, batla modimo wa ka. Nka modimo wa ka ke. Batshware. Thank you, Come on. Batla sekolo. Batla sekolo. Sorry. Batla sekolo. Glory. Sekolo, sorry. Mata. Ya sekolo. Ya sekolo. Come. Bursary. Go. Score. Come on. Breakthrough. Come on. Breakthrough. Mata. Itube. Yes, go on. Itube. Mata. Are you doing higher, Limose? Are you doing higher? Thank you, Lord. How do you higher? Mama Shalela. Saran Tongu. Utanela Kayo. Ewilliam. Masalela. Tony Hele for Masalela. Tony Hele for Ubaton Go.
For breakthrough, don't me allow Hatet delegation. Come on, Caspit. Caspit, come on, in theater now. Come on, Basaran. I was in theater now. Come on, Silent. I cannot go up for you. Yaban, for Manabaho. Foreman. Breakthrough. I said about come on, breakthrough. This year. Come on, go. I grab a to do high. That's good lie. Am I come out to how? Yet it's a Muradu Hakapam Ravahau. Yet it's a man among your months. So, Munahel. Like a Vaki, Yum, Munahel. Anahel. Breakthrough, son. Keep on about. Breakthrough, Banabahau. Breakthrough for Bachalibaho. Come on, Banahel Batubao. Breakthrough. Come on, turn that. Breakthrough. Come on, breakthrough. Libanehel, let's get a café. Panehel. Roma. Sadu Koloto. Soma Tatanao. Come on, so. Breakthrough. Asara batuban sem, asara tusama tusaban, asara tusan, asara tuse. Breakthrough. Let's talk about how. Breakthrough. So. Come on. Breakthrough. One hour how. Panaba how, familiar how. Come on, breakthrough. Jesus, agora morana cheso. Fanda. Es fanda. Irbaloi. Irma devil worship. Dirata. Fanda. Es fanda. En mudimu. Fumani punyele chaka. Tintonzo. Thank you, Holy Spirit, for what you are doing. We are grateful, O Lord, for what you did, O Father, in the mighty name of the Lord Jesus. For a new thing that you have done, O God. We are grateful and we thank you, our Father, in the mighty name of the Lord Jesus. We celebrate and we consider this change, O God.